Ia fi fo ile lo tole nganga ma fa moe e fa au le tautua e fa au fo le onanga e me se fo o polo kalame ma sniai ile toya so fa inga wenga wa so le vayaso aso freile ia ma donei ni usila mai se antunu u mantou te aso matai mi fatasi ia e fi le to ona asiata e se e mai pe au mangano ngando le ea se ifa au le tautua logo puiali o le tautua upu o wa Samoa o le atunu pele le loto e pele le nganga pele le fatu ya wa fo i mea o te tupu sa te tupu o lo fa solo ma fa au pe ona te tupu e no fosi la fiai ina ia awana iai le matenga pe tawilo fa me te tai lela le nofo mala mai o si o tantou tino ia malo le folau malo le fa'atoatoa malo fo i le pale le nei fiafi ina ua se fulu ma le 2 minute ua te ai nei le tu live fa i le tautua fa'auau a le Blue TV ma le porokalame o le tauta iae faiva o le atunu tauta iae ma le manuia tauta iae ma le saonga le mu i o e peio o la au na tau wai le teini o nā whanua e ei le si la au ta o le uli masao i o ya e ele manantu ua uli masao fuafuanga sa pare fiangai malo tatou ua tunuu ele nei aso matango fie mantou ai nei au kilani saute o le matua sa so o matou aso me tutua e pe yo nganga ka maiki a matua me strong a matou aso o le winga o le fa matalanga o le langi le le alofa o le tatou matai sili le langi ele to pa ua se timu o nei vai aso ma la foi vai aso ia mantou la vai o kila ni saute ia aile a asa fo ile la e mana ia la valona se sulu e mama ta u fo i mo le fa ma mano ino tanga mea io mo ilantou fo ia fai ma fa ko man masingi ka mea la to ia va tu fa fonga la tru ai la o ta tu tanga me fa fo le waya le mana ia o le se sulu le la atalo fatu ya te oile rei taimi o le afiafi wa leva na e whaalongolo leva na e whaatalitali po le aea le taimi amatai le tantou purukalame na umalelei ana u whaasirisi lantu ma Godfather ma sauni le sunga loia i le asolu e le haise tantou purukalame le aso ana nafi ona o le whaamanatuina o le aso whaapitoa le waitangi dei public holiday po se aso malolo ya matoni usila nei ma tu fo tatu tau ya malolo e malolo fo a o mere ye wale ma fai la ta malolo nga fi ya ku ke le fong i se fa mole po le temo tatu por kalame oh my god boy yo e mere ye chole pe fo fola lo ta fala i se odi e su e tu lava di tanto wo ma ba anga ma ele a faina lea e silia le make sure e manino fo ya mai upo e mazania ile junu e anga tonu manu o le fisili ya ai faftai o ana na fi stato proclame o le aso malo lo ya majou ya o te ronei o le teriti o Waitangi ia po le Treaty of Waitangi e malolo la ma fa manatu e maoli ma fa yela ko kapahaka ma fa yela tu fa vivianga ia ai o isa mo e fa ngoka e fa yei papaki wais ia ai uru fale isi esu e mo le ai fuala ndovia o ngala na o le so nafi ia le sa yei fo ila masia fo i o waru fai mela o fa ala wilo ina tasi o tanto tamali isunga fa fe ngainga i Sarah Nico Erpo lesa titalaina po lau titalaina ia le freinga lea o le Reuters catering Reuters food se mo ko kango ko e vai ke uso le mele more atu mo ka fara ai ma o ngai nga fia le wa e nine vanga fo de sai tali mana o tu wai le la wa ya itali suwa ina la fo te tala le taimi de nei e o le so sa o yo lea o ma fu angana na le statu por kala mele so na dafi ai o te fata lo fantu mo fa solo atu le tatu o le afia firingi o le afia fi matua tu mu tatu ori ele ngata tatu ori ai o lo ia ia tatu fata tala noanga o lo line up ia e fa solo le nei afia fi e matua
makuase ki se ki ale tantou prokalame ia me se fo nisi ona i tantou tala fa au ma tala tuli matai o le fa malola ma le fa talo fa mo au tele ia lu i tantou nisi o tatou o tonga au ti fia fele au fenga ruenga tofia le tua malola vai ante o tou talo mo tou fale tua fa tai i o tou faiva wa e manuia ai le tou tua ma le au nanga ia ai mako fikau i mais kangaka sole e fai mai ate o le mele iai e tā lo le fa e le to iai ni me to fai e ile ska wa vili mai meni mai ngefa mai mole as o ule wo vili mai langa ke se fipo o vili mai ya e wo misi al tau tai ai fifi o tele manao e fa le tonu ni to nga luenga ono le porkalame ai fa talo fam fa te yatu ya I feel yo le tala le lei ya fa talo fa good afternoon mai le tatu officer autu e manukau nei ya ona saulo la fa talo fa ma fa malo auto uma o lo avele nei tautua ma le nei au nanga ma to pa anga masani fa tai tele share like and love subscribe to the Tato YouTube channel ya ai fa so pe share le Tato programme lu ngore Tato Facebook live le vanga fiafi fa tai atu ya te auto Samoa e ui le tunga ta o datas ya male wifi ya po ai lava fa le wifi a o le lava take le time tote mafuta mai mai mo mai le Tato programme o tau lunga o programme wo mapaanga o e fo wa vea maainga io e maso tanga va la lata ile nei proclame ma te tua fa fitai tele ilo to wanga lei ole mata upu ona le la le tulanga le sa to e tula ia I mo te milo na lua le fionga le sui fai pule o ia fo io le tai fono o le tai io le vaenga fa ufa ia le fatu to ile to sa mo utasi ai o le sunga le aude le mali doa le wotea polante I va fosi Smith tasila le va inga la walunga o le nei aso matulanga ua ta oto mai ia e ila lo manatu se taimi ona fele walanga le to ai tau nu mai ia sunga ia Godfather ai masela o le maua fa tala noanga I se taimi e to ai tau nu mai ai lunga le Tato proclame le sum ia ale to fai le ngoa matua ia ale vena ale ioi o kama mafa ia makang fa so mai ai o se vainga le na iai ile tai au lavana le lai peno fatu o le amatu mati ma ta matu vai tunuina na inisio vainga o tolo longa pe a to le matu au va ai o nai vainga ia na ua mai a mai ai ia le vainga lo na lua o le nei aso ia me nei vai aso wala satu la ia sunga lau le male to o ngatono vai aso ia o le tae la na le la ele umi fo sunga il tamata ilo ia mero lui ia mai se foi ia le mai tau wato le anga me fa for sunga lau le male to mana no so tau va vai tu le antalea o le fionga ia unasa lio pe fa pesa o la tau vai tu tangata le tino pai ia me se foi ia o nisi lavo ila tau nau tu atu o le sila vaenga ma le tele o fa fasili o le a fa tau nuina pe a mali mai le ngoa matua e tu sai o le press conference le sa fa tau nuina o le manga ia mana ia manino man vaenga o le press conference le sa fa tau nuina e le tai o le vaenga fa u fa le fa tu ile tu sa mo tasi o fo le tai fono man tu le buta to luona to finga o tu si au iai le majority le lua se fulu o le fast lo iai ia pe ma fai fo na tatu fa piantu o le numero ala I ta o to ile fast le tai mina legally o le lua suma leiva io ia ma le tu fo e ui ai na fa pe o la o le se fulu lima ia o atu ma to aiva le ese mai le to ono le o fa te aina ma pati le fast ai ilalo lava o pepa fa maunga o le pati le fatu to ile to sa mo utasi o la lava avea ila to masui awai masui fa vai
ia po sui le stala. I think that's the best description. Sui le stala. Ole vaenga fa fai ola la vai ta ua ila to o fast. Fai pule. Le ia ila le to ai va fo ile ese mai le to ono. Le ua mai ona ave ia ia la to tusi ua fati aina ila to o le fo isa sau no ia ile sunga le tai po le fionga le te fono. Lono winga la, o le numera la vai ia o lo to mai ai le majority o le party o lo la tau wa meina le tunu le nei o le lusu ma le ifa. A ia se vaenga piko i ka ua ia kia o le saunoanga le na saunoa i le fionga le tai. O le vang fa ufai le fast i na ua mai a mai le tolo longa o lana tula i fa misinonga i ni aso le mention. O le mangingo ia inga ua ia kali fasidi. Now, so tala noa mai le vanga le langa o le pāti le a mātou familia. La ua o ia le press conference, a o nisi o mata upu tua patatua, o le a whaaso ai pe ato ai tau nuu mai le sunga ia le ataua. Ia amese fōi o le tō whale ingoa matua. A kou sila sila ngei fesilia nga whai le media. A kou sila ngei ai. O fesilia sa whai le media ila tau ia sa auto vātu. Now, e uia fōi wa tau le tele le fesili fōi le wha mau kaimi. Ma le fesili e arua kue kingo ia e sau ai lo ia kopo. O langkau ia isin kau whapenga. Ai ia te au. O le fesili mua na tele na fesili ngia ngale la. E se umaka ngaka nga fesili ngia e kasi ale aunga. O le solution. What's the best solution? Kung sa whapalang ia kue isi, ai o kue isi fumai, ole la se fufo. Toi teti ai to a wha umatangata ia na fesili ngia. E imalta mai ta i o le observer. Lena fesili, lena whaila na fesili pi ua tau pe tau nervous i teine. O le mai ta i o le observer. O le fwisa fesili ai ia maina, sa fesili ai langi. Da fesili ai fo ia tori. E la mana ukala mali, ele kau whaiaku. O le whakua uwa ai kingo ale kakale le ironga leo vo le whai maia le sauronga leo le TV1. TV1 fu. Se kakar solo. Le se ale leo kaka pise ioi. Pise fa leo. Le la foto uwa ai tinoi le tangata na. O le kaka si wala tata nga fsidi. E au ma fa atasi ma. O le umi o le whakaminonga fesidi. Ai saunga, what's the solution? O le ale fufo. Ai o le mea le uke whai aku ai. Nga o fo i fesili i a fia me. E le i maua mai e fia me se solution. E saure kali e fia me. O le solution, o le pale mengi. O le solution nga overall a ia la uva vai tunga i le whaatalitala noanga mai o le whionga tamaita i pale me. By the way, wako e on mai a li lo makua o fia meeri. Ala le winga la utana. What we on my fia me ru mo le media ri. Au ke fai a ko le fiu e whaakauanga u ngai. Ai nga o a ile ngai kai mi walu le fa vai ma ru le fa kula vongo inga langa minority. Ale wo so mai wo ke le mai ru mo le mi. Anyways, o le na fa fonga masila sa angar mai moanga ala tunu. Ele ei se fofo nga kali ai ia fia me, o le tali fia me, o le fofo. E ku waku i o le pale mengi. O le matua alo fanga le mafufau i ko inga kari. Le ala ua mai lo le media fisilingia ia le taitai wa iei nei o le whaatuatua i le tuasa ama utasi. O le a le fofo. O le tali. O le wha vai o fia me. O le kali le ngā. E le ai lava ma se isi lava kadi ma ia dia ufoi. E fiu ufoi le kangaka e fia wha apolo fesa le whainga o langa wha afesili ma fia fesili wha alo ia. O le issue lea, it's a black and white issue. Come again, Asi? It's a black and white issue. E le aia ma se lang ua mafua ngei nga pule pule. Fai o le angoa i o le whaapure pule a kuila e pari mea sa iai le maukula fongo whengumi ai. Ai e mafua fo inga whaunga pule pule. Ona o lou tiro tilo ai fua whaapure pule.
E mafua anga pule pule. Onga wa ngofu fua fa pule pule maka a ole simpolia. A lele wa umase umo kwa ngosu akure kiripinga le sau ngoi kuila epa. E matua soli fa vai ma soli kula fongo le kaika inga ese malo minority o se fainga malo. Kaika inga e singa vai ngai kiki o se fainga malo. Ale wanga ngangar ko inga. Ale wanga ngangai. O sa wanga le kuila epa. Ole matua le la ave le la ole HRPP ave kula fongo. Ole matua soli tula fono ma soli fa vai. Le meta ole minority. Ai la ko ka ia se fai nga malo. E nano tau mo fai tau fa pipi fa tasi tu fa ani for vai nga le. Le nga ole ko e maua pepe lor pe lua. Ke ro la ka. E to e maua I mele maua first and foremost. Ua leva nga ka ko loa le guilty o fia me le ta o le tau tresau. I can say that. I can honestly say that. A fai ke fia mawanga le proof ma le factor tala noa asiata. Fa mai le saungoa nga fia me o au o ke kui leo o ke kura fongo. Again, o te tu I le tu la fono. Ala le walu la auri, le walu e kuri, le walu e fayonga, onga morianga. Le walu e tuli lana manu, pe manuia, pe le manuia, e le o ke e ai la auri e mali e toa ni melea. A fai la asfia me ke kule onga kokongu. Ai se ame wa ele follow up ingai, ai se ame wa ele fakongu ai au leo wa e sirin ka au leo. Or malai va lele a olo, ai leo oi. Ai se ala ne me wa ele fakongu ai leo. Fea o iai le sulenga ave ya kula epa mrimongi. Fea, a fai o leo ko nga mai lunga la auri. Okay. Leo wa kia ilo wa lofa ila umingiska, o la uka ika ifongo. Lea wa fai kiki nga, wa fasili lo kula fongo. Okay. Leo waru la auri. Fea ngai monga popo nga pe manguia, pe le manguia o nga umangi me o lo kupu mai kua. Fa fea kula epa mrimongi. O le ala ukau karasa o whairemelea. O le asa ukau karasa o le ke fia stand i le rule of law. E ke fia alo fanga iai. Yeah. O le matua whaafolinga lava o au saungonga. Ala me piko siringa leanga. O lau affiliations. Lea e ke sila fia lele, ua vevesi le akungu. O lou silence ma lou musu, e langa ilunga le maka upu le maliu wa yor kamikiki le vaikele. Awa e sila iau fai ngā pāki e ko ke fai pāki mai ngei. Vai tau e vanga i fai ana pō ma tau I ngunga. Vai tau I ngunga le video lea ai maua e aile ko keva. Vai tangata le lava tulunga taya. Sila mai samo. Ma mingiska langa aya lea ki nguu. Sila mai. Ai whaasanga kui desi pikor mingiska o kupe ngofo I au ka forkangaka le mafua ma masalo mia ringai keis. Li mongi. Ma le whaurulunga ma le waalele. Ka mai onga ia anga whare ia koe kalaya. Kue vai whare ia ren kalaya kur ma le waalele. Denga oso le fai mai fai ngā pāki sao fai mai ei ono le spiko lage. Sisira samo fai ngā pāki. O fea o iai le a mi o kongu o au saungoanga. O kou sisira mai le affiliations. E ingi kai mi kau ke vaa ai aku ai ua fai mai ngi e vanga ngi ngunga a Donald Trump. Ma Joe Biden whapenge e o mai pepelo mai le akungu ulu mai ala tau tala. Ai o behind the scene wa vai e vanga le fai. E va kuai ma fai pole le ki o le fio ifo le fio mai la uri e paki. Wa tau si sila mai sa mo e vanga e fai. E vanga e renga fai. Anga po e le sa uri mele. Maka ukia. Maka ukia. Ka ingo ingoi. Honestly.
ta ino e le matanga. Samoa, waka kaunga kako kukufa kasi. Feoi or kala lelei au ngā lea kua kuku mo lea meo kongu. I think we need to do something. We need to do something. O lea waka ika kou le mafia. Yes. E wha ata la fonga, ua tai tātou le mafia. Yes. Waka ika kou, vai ngā pāki, ngā rifo fai pāki. E wā kua i mangi uawa, ka lo fai ia vai si ngango mua. E wā kua i malanga aia, palauli. O se wha kua kuanga lea ngā mai ngei kua inga kangaka. Le ki oa le popole tangata ne Yesu e le amio tonu, ai ngā o le su e o lako kanga. Sao fai au kawhare mingi ska o kupi, ingu whaakasi mali mongi, o le ingoa le laua lunga le hit and run. Ka lo fai ka ingo i ngoe. Fia me, you need to resign. You need to resign. Ua lava ia mea, e ka kau waionga e malolo ma e wha mawai. Yes. Waka kau nga e malolo, waka kau nga e wa mata ngā tele. Io whengi mea, mafuanga la le leke le mga awa Yesu e le hit and run. Mafuanga lea. Mafuanga le leke le mga awa Yesu e le hit and run. Anga ke rua ingo marimongi. Ke rua affiliate. Wa umana ufa atu, wa umana ufa ilo atu. E le corrupt umatangata ngai kou ke filongia, ngai ka pu e mai a kangaka. Kou ke fiu e wha silence, le ngai iai a kangaka kokoa, e iai kangaka wha maongi. Kou ke fiu e fōfō ala mea, kou ke fiu e lomi wha angiwa le ale, kou ke fiu e salu i lalor ka peka, e ngā ngana mai lava tangata nei, e ka pu e mai lava o kou. A tau sila la Samoa. E oi. Leo se tala o tele fa olo ata waina. Samoa le atu nupele. O ku ainga kai ngei. Lea lau mangu ia fo i le ngoa o fia me le maliu wai le. Ya. E le toi nā tia. O le waka share solo i runga. Lea lau mangu ia lo ngai ngoa. Mosu e fai le ami o kongu. Ai fa mai o ia e ku le rule of law. Se rule of law lo affiliate ma e ingu makangaka. O lea ma fua le masalomia. Oka se makanga. Tu lou ta uwa lea tu wai lea tu nu. Ioe. Onko ai ngā winga ia, onko ai ngā anga lea i ele o se. A sa i lea kungu. Sala i le sa i lea anga ele o sa ua kungu e ke pū lea fa penga. Wakaunga e wha mawai, wakaunga e malolo. O wakuli o e mare fast. Wakukuri o kouko ongo. Wakaunga o malolo. O le lui fo i lea au te tuu inatu le lui lea. A o si la sila i aila o fionga le whongwhikalai. E ka kaunga liu se ko whae le whakongua i runga le tauta iai. Lau sunga pali i leo te euma se pa. Sila i le affiliations. E le o mea ia e afia i kula fongo. Ku mau ma kula fongo le moka. Sila i fo i ngunga ngai fai. La a whawhewhea la nga maua le hami o tonu. La a whawhewhea la nga fua se kapu ia limongi. La a whawhewhea nga fua se kapu pe a whai o le sapai e kai. Le tioa le tautatala o touia. Le kioa mumusu o kouia kaukakala whai pule i o ke vai o kwai. Ka lo whae le whaatua tuanga. Ka lo whae ala aulia le mali e toa. E va ai ka kou ie. Manga o e whakua whaaki ko le alia la aulia le mali e toa e alo e whaianga cases. Manga o e savali le whaalu mainga. Ai o whai paki kakala aku le whale ie lele kele i kuskusinga makapisa. Ai sauri si o ui e whamai e sao anga whale ie anga whaifua. E iengi records o meanga. Tau fsili a oe lea le CEO. E ingi wha maumaunga o au saunga. Lea ngā a kaukala a mairunga au wha maumaunga. E ingi me support tai meanga. O lau tala, le sira whanga lea kua. Le ingi me ka ongi me fua e whaia uku. Nothing is free. E iaiar ku pe alu e meanga. E le vahalea lea kungu uso ia ko ke o mai ma upu o le whaile tunu.
Mafuanga nga len kakala ko fa ienga. E kakala ave fa ko pakinga. A tau sila sa moa. Le ki oa musu fia me e loke de case le hit and run. Le anga o lele mirikingo. A lele mirikingo fa kasi me malimong. Ka fiola e ngei fai ngā paki. O lea e va aku ia langa ka inga. A e va ili tangata e le popole e le kia. E le kia. Ei se pole whatsoever. Ta jajun manolonga. Foi mai. Fa felo ai kot fada nungon por kalame. Ba fa wau ni sio tatou fa soa. E winga il mita upura. Lane se pa ia tua o imsaina I Waitele ia whangaina I mato footpaths ia o driveways ia o speed humps ia mese foi ia whaavae o Mauta ia mese foi whaavae o warehouse te tele ia o mato te whangaina lava le Simane ia le Golden Bay o la foi ia mato paipa ngausia mo le whawina o wala ia o mato whangaina foi le Golden Bay mai hautuaina haili Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Home or gaming with Taimi o le watile ua toe se fulu ma le wha minute o na tā leo le itu lai lima wha ta lofa wha fei loai ia I le songa le li au le lei. A pera whakurua ukala iau sukia di ua ele whai suki Nanga mo le ngo kore sa ngi sauni. No fa mai fa ka ko alo mo sauni. E sa sauni pere ai. Lai kari mai pea lau sunga ia le se mea la le fonga e nga e kari me fom ia sauni ia a luku whai aku. Ai ole maku o le lau vai kunga le ele o ele tau whaala e ia le. E kau le masangi ro kingo yo fualo. Ah pa ma ele la fa ngali la fa masangi. Le ai. La fa masangi. Ah. Nga ua manga ia mana tua. Au ki ro ko la ka ko fans foi fa mai. Fa mai le pe ya ah yo fufure lo fula fa ngam. Ole tele au fans fa mai. Tango e fa walanga pia e suki. Pe fa mai o wa pi wa tangi atu tu langa sa fa ka fada. Mai e ma fai ga ka ngo fesi swinga velele e ku mau pelo nga tai ro ka fada ai pi sui mai. Kau sui le. Kau mai foi le fa fio ai le makanga. Kau sui le. Patalo fatu de yes. Manero la ei. Ia ai o ani fuanga sa fia ngai mo le ni so e tele I fio mai. Ki ngai ngai pasinga ska mo ta vai ang ye. Ai sale. Ngai uso. Ia. Le ma Harris o lo fa e ngai ki ngai ngai ma ko kanga pol. Ia au ke ku siela ko ngol pol. Aua nei e va tu si te wale to e la tu fiu wale fia. E pe si o ngai benga sai ni ya so rola ele sa mi fo ka ko lama. Malo le ono sai. Io ba te vai o talonga nei o tapolo. Pe fo ringa mo ni talonga retirement sa e tau sa na mo tatu ni pe tau. Ka ka le yu. Ini retirement game fo ni Ni de ka ringa ka. E ke wa ku ya tai ka wood mo. Aua. Io o leu ke ngo foa o le ka longa sa mo ki kiti fa sa ina yaso umon va yaso. Wa si sila la. Anga wa mai al va henga le. Or matu au fo le fo kwa ke I le tournament wa le fanga to umar pimka. E ke I o ya sola male la komiki. Siko inga ya leota ma ke yo ma ya vui ke yo ma le au le strong tower. Le fo Ai mako wo semi final. Ai ke me ka wo ke. Lenka ma amingo vai. Le ai wa si silantu le atu na o ta mai la vola au televo ma sunga fa fiangai e ami o ke fa ku ka o ka mo suru le pon kirki langa foi mana tualanga o le utet wa tuea o man tuala la u le va e ngai fai o le o ke fia mana tua mai o au te fia e a mata me o me fo pe foi la le nei por kalame you know o sau
Amatale, tautaiai. Ua e fia. Yeah, you know, I like starting new things. Wa foi la e loa ina le o lo tūlanga. Yeah. Awa e alu se mea already. Ai la ele ma fainga avele ngor me nga. Pe yor me le pisa ngila nga wa ka wa va me fo nga va all fast. Yeah. Ele ma fainga eta wa vese ngo se me na lo la tua e ta endo. Le ai e adu wa ya le ngor tangata no na tinga ina amat. Lo sunga kai siri. Ese lo fa ya o me le fa. Ole tūlanga le antaua. O se whanau noanga le leo te no wholava o ma le HRPP. O lea wa o mai tau watu. O a mo i aia mea ia fia me o le whai minority o mea. Ki ngā whanau koe sori kura whonga e whaila. Na leo si tai loa i le mātala na whai. Wa ese ma le. Wa se ese ma tu ungo mea na whai. Ma mea ngā mga o e whai. O whapea ele o koe, ele o mawhaia ngau si ka ele leifia me i whai atua. E whapelo la kārko. Ia, o le mea la lea, ia, warua tula. Ia, ela mātou tutu, whaitasi, marito lua se fulu. Ia, o le aver mita upur whamisinonga. Soli. Olo malo, si soli. Ia. Ana mo kupu au fia me? O le uskai fia, mele mea lea o whai mua i fo, ia, o vea fo i ma usui pā le mia. Kau he whalongo ke. Mea lea lo whai atu, fia me, whai makuku mai loa nganga i le mele o ke whai akuai. Ia, wai le ai se i se ku i au puapuanga. E ngā o lava. Kai siri. Ang rawa mau ki ngoa lava sa kura whong fia me. Sori wha vai. O le matua soli wha vai. Ui. O le na ka umari pei marka. O le makua soli. Ele eise me ta ole. Pasi mai masi. Ele fesiringia. Le fesiringia. Kai siri. Wale mo kango ka ya en be nga le foka sa ngoi. A foi la lea ngo fai aku ile ma feiro inga lea na fai le potu. Yeah. O ma feiro inga le potu. Lea na mafuai na a matana tau liu le fato fala inga le tapipi. Pekai. E ese ha mea wo vai aku fai. Na mela lea e le to e sormuli le hero pipi. Ele matau pula informação o ele fifia ngo vai aku fakaskasi au kama male vai nga fia me po la se ese me mafuanga si ya kunga ele ai or me ale voleva ni me lea ai o lo fano no anga lea ile tamale urupo o lea o mano fai ai tau fa ai tete me le o lo fer wa vale fua wa e kapu e kanga ka fa be mela na mela le wa e o fa quelle fiwa o e kamalea o mana pulo e lo tinai me nei ale wa ka vale le foi la ta vale ma wa i mana matala ma fie me na fai talu lava oi o si me ari pe wa fai ma me ula li le faster i pe fai ma pe o mari pelepe e me ki fai me ula foi i makowa ona fo yo upuane ia fie me na mai le mafono le potu o la tau marepe le la ke rua ya la le upuna no pu fie me fo mai ke la ngai le mawase kai mi ma ke karkarango ai fo i ma lauli le au ke fakarikali o lo avano fo i lo ofisa e sa wai fa se maka ai ona ole upu lava le na mai le potu ya u ma le pelepe le la o ke pisa ya i mera ale baba na lango lo ba nga le nga ba ngia ba so le ke o lo fe me ka ba le por fa nga nga ba u lo ye ia e fa pena ia wai lo foi o e langi o me hangi vai o langi nga le uru ke so pa e ru vai se fia foi kipi o me hangi fa por kiki e fai ngalea e le se me la o ma fo inga ma ko fale mata opo taua
Ia o koe whiweo ai ale ai e pērengi mo. E masangi uro ka ke fongi feme. O se mea o le sifutasi, sifulua le po. Ke mo ka. O taimi ia le leia ia matatala noanga. Au te whaia tu lava vili mai po se taimi lea. E le leia le toi whioa i fui o tau nei. Wa le ma whaia i o na mātou whaia ni me lilo. I o kou camera e tapu e solo mai ma tau wha alave le pewa ila le solo nei. Le ola mei. Ola meri. Se fai veru koi me e se foi ngani. Ya kao ko kiao vai venda. Oi vai ku ye. Fa fonga la songa ngala ko inga. Tu fola lunga se sa ngo mai la se sa ngo mai la ia papas tui. E winga la le mele le sulima le. Ma ia makalo. Ya. Ole vaenga piko ko kikia le wengi palme. To sulima le tu ya fieme. Allora winga la wo soli fa vai. Oi ngo fa vai la mani. Ele o miskara la ko inga vai de mangingor kala la ko inga. Fa mai a wo soli. Le se fulu lima o soli. Le se fulu lima lea. O soli le fa vai. Ma fu ma le ngi la ko paki. Ya. La ua silafia e sito ina. Mana tua lai uma mana malama kuira e palanga o ia. O le master plan le o le plana le o le mea. Kusa o ia. Lea i o le architect. E upunga. Architect. O kangaka kongua lea nga fausia inga mea. Lea la e malama le leistui. Ia i mea umangi. Le la e pe wa umar malo si bi. Usa ufa winga ngana mede. Usa mo biese si pe ming. Pia kangia mai ile agreement le nga fa. Ele lava ka mo foi lele. Se ko ki ka pe o meu e vai ka hoje mo cot fara mo meu master foi lele. Deposit. Kama foi lele. Wa umar malo si mele na mai e telefono foi mole fava yaso. E uma no fava yaso ele ko sa dis pe ming. O ka kala loa e soli tu na fono mele. Vai lá gente. Yeah, mele. Ko nga meia le wa ai wa sila tu la utala. I am very disappointed. Ia fia me. Yeah. Pe o koe kunu i mai ilo ka whaangoa moro ka le fia. Ila ko we vanga ia lenga whainga po. Saole. Ole matua. Ole so langona lava. Ai maisia la le whai e vanga. Now, first and foremost. O lea makua i vai si aki e piko po. Vai ka ika i o ka le sia so whakasi. Ma so se au whainga rue ngai launga inga. Ma kau whai anga pongi. Aso anga pongi. Vai media, vai supporters. E tau mawhai ai e whai le mele kura i mai. Ai makua i eva le lei mawhai anga ingunga. E ke ron me ngo mai ke ngo ba iwa leaka lea. Wa kau mai ke o bangi kwa le ke an kula fongo le ke me ko ke pisa ko. Kusa o le pole mawalunga la vele fe marako. Wole ko ila se mea. E mai le ko ke se mea. Kai pe sky di fole le ko le pa mo di mongi ngo ko mai ko ngula soria ia I kula fong fo ye lu ngo mai le fa ki se me ai mo fa kilinga la fo la vai ngala ia fia me ia ngo es pise io le ka vai ku pe wo fa poponga se pawa ia la ko ngo ku fa kasi la mo vai ngala ia kulepa ia le ngo fa longo le ka fa pa ki vai ngala o ke le loia fia me pe o fese la copa ki pe po me la so fa kasi la copa ki mo banga le ya we don't know but ke wala ko ia se va inga lo ke le va ya ko kanga maka nga se pare mia sa fa kasi manga enemies ya la ko sa ka ua e linka ke fi so ka ia le la ngo fa kasi mai ole vahenga pito I leanga ole mata upule manela tale pe mai le video wa ngai ka amilo mai le video mo umala to ole au data no mata fasoa ole me pito I matanga wa ya tia ule atalia se I fa pe fo ilana o lato ia ai to mo mai se I fa pe fo ila nga ole la ku se furu lima
You know, it minding I says wala nga ola obvious lava. Wa leipol ese la ko. Yeah. O pinge ia. A ona mele a leinga o whaangongoa. Le atawa. Leanga o hau lea o te advocate ta ua. Manisi o le tio. O le tau te tutu. E whai masue lea mio kongu. A le ingu mai le whaila ko ingunga. This is affiliations. Yeah. A vaku la le suenga o mea ngea. Mea whapenei iluma o fofonga o le kula fongo. It's already e kongi lapisi. Oi tomo mai le atua. E matai o le tula fono. Ma me fa pengei. Le ala fo ile te sila ie le kai e va ai ngi fa masingo i public places ma me fa pena. Lenga e avoid le me lea. Le affiliate. Manga kua fo i menga e mau longi so kanga pe arrest oi. E su e tangata e te affiliate ai. Ale ave vai le ingo mai mali mongi a nganga o fa yaku no. O kiro fa ku a me o li mongi o siki Apollo kuno. O le mele o te whaia tuai. O lea e ingo marikangaka, le mafua o mai le keisi le ngei. O li mongi lea kua inga, i le hit and run. Le vesi le ia ngei. Le vesi le ia ngei. Mo li mau mai makua ku au, mo li mau mai i le whakarangoanga le urua i video ha lenga surface solo. I will play that. Ava ve mau me se kaimi, or probably next week. A la si la fia kangaka. O le moli mau ia le ainga. O li mongi. E o le kenge whai ngā ruenga, le lopo o whea o la fie si ngā kinkiki ni kaimi. Le tintiti le na mori mawinga maka umai le vave ao le nga fo ia kuai le mongi wha makala. I o le la vea orka mai kiki le nga la vea. So e le aia ma sisi nga pisa, o le ingoa le nga mua ka. E muli ngei sa uilunga sa muelu ma koe whailoa uma le mea nga ia va ai. Ai wa leva lava na alu le tala whaalo to i whale. I to tonu o le ainga. O li mongi. O le mea lea lenga o whaetule i a taua matua i a ofisilingia ma o kere koe karikongu o i lava. Ingi ka la fia me koe whai. O le whamai o ia e stand le rule of law. E stand i le hami o kongu i leo leo. Le alme wale follow up i leo po fe ufa i ere kangile ave ia kule e pamari mongi. Lea wahalu la auri, lea wasolonga lua, le kula i o la auri lumor whamsingonga ri keisi lea. Lea me wale follow up i la leo pe afa pea o ngai ke ku i au leo. Ma e fai iai. Fea lan mo kua inga arrest mai li mongi. Lea me kua inga arrest mai kula epa e sau e kali kulango defamation. That's why. I have no respect and I'm sorry. Ongi ko inga kangaka ka ia lea kuhu ai pepero whapea. Iro fo eli asiaka. Kalua o nga ka malamba. E sori kula fongo ia le ingo fo inga le. Le suru lima le. A ko ai mafia me. Wale ka ua ka vai i loma kua sori. Whaoa. Wale ka ua. Mare si mea wale a kaimine ka ngau e sa lunga tato ia. Wale koe mga mia. Oi no. Wede o Ele vai ka unko mes ka sori kula fongo. Kau ki karango. A foi lo te fatu o lato. Tei o le lako wharu penga sili lava. Le upulea. Wai e mo yo fai pule. O sui mamalu. O mingiska. O a uma. E le kai a apa i le wharu penga lea e kau aver vaenga lea. They are the law makers. And law breakers. Yeah, well, obviously. Ai mo mai. Yeah. O le lako whaalanginga maua lunga lavaranga. Ia ke au, e taupenga wharupenga uma. Yeah. O la kou, o whau, kula, fongo. Mai pure la ko pe kale pe kula. Ala le waka ko vai kako. Yeah. Le foi lai maua mai I matua I wild train le le e kuila e pafia mei. Kei loa. Matua I wild train le le. I le mea lea o le whau kula fongo. Ko e ngau kula fongo ai le popole sa fa I lungo kula fongo wangawi Le foi la train e fie me sufa. a vai le ka mo fai ka lo sia a fai o fa fonga mai o to ia le ai ka lo aku le fongo le fast ka au a party Yeah. o ke o fo ia fa fonga mai fo yo to tu malo le mo wala vango le vanga le ko iva ese me ko ngore u kukudi o le to iva o le mau wala vangoa. E kilo e. Mole ka o foi la vai ko ivanga. O fa fenga ave fa ko kuanga I la ko sa ave fa ko kuanga ai ka mo ese ka mo mo mga me la ko.
o le winga leu te whai atu ai le ataua. Le lau tarisa o tua le winga. Ai mana ia lau whaafsiri. Langa ai fsiri mai a kia u whakukuanga. O le upumongi o le isi whakukuanga. Ai ai fsiri mai a te au i le whaaua winga o le lako ngupaya inga se i afu le lei. O ingala leu ke whai aku ai. E tatau, ona o mai leanga o le lato numera sa o lava le iai, o le lua sumariva. O le ngu mela ia le fast, le iai. Legally, e lua sifuru mariva. E leanga o le lua sifuru mantua, o le lua sifuru lava, le ai koa o la kuloko. Sa o fai i kokongu, o le ngō fuanga e kaun sa fai ai. E iai ma i lato ua le iloloa. Le iai i sa unguanga fo i le Yesu. E iai fo ia o mamoi. E iai fo ia o mamoi. E le o ile nei lotoa. E te tau fo i o no o haruatu. Matoe masiasi. Matoe au mai ila tau ina ia tasi. Le lafu. Tasi le tai mamoi. E wawa i robo kawa kua i whakuspai. Mana tua mai la. O le winga le o te whai atuai. Leanga e kakau. O ngā wha uma le la tau paia inga. I le kaika inga. Mana tua me foi la le atu e le mafai foi. Yes, o le majority le I. Le lua se furu. Ai mana tua me foi. To operate maran se government. E ka kaunga ia la ko le ngu mela mo mio lufu fik. E fai e. Yes. Le ala la le waka ko karango ai ngai le me kau. O le sori fa vai mar sori kula fongo. Le nga aku se siku. Olae e minority le HRPP. Makua o minority le ko ongo fia me waka ko ongo ngaia. A o lea e majority le fast ko o luas furu mariva. Pe a kau e lama le iwa. Le anga foi te tau ana tau e le kukuria. Le winga na le no te fai atu. E kakau o nga foi mai e faa umane mea lea. Ka apero la ia ala wai langa fu wai fale le matenga. Longo winga. Nga umar pa inga wai kau iai. O ke topa. Whaka api. Wha soifu. Whai lor whako whanga. Wha soifua. O le winga nā leu te whai atuai. Awalanga a wha apea ngei kau ke alua ia i le kua inga formula lea. Lua se furu lima, se furu varu. O le kati. Vaveo mai o ese e whai paroka. O le karisa o aranga. O mai lo sa iro le kara ko inga foi. Ya o mai lo se o mai se o fanga, mai ku. O ka ko la ka api. Se makanga ngi me ngo makamaka I news mai Europa a. Sa vai ko ile kar mo ngai Europa me le o ya ka ko so. Wo para langi so le yo arma ngai yo la ko summarizing o le me. Mai love le hit and run se ka le fabsonga la uri karwai. So le e mo ko spot on na le mai pa langi so. Ka per me ka kalmo so fo. Mana tua le antau. Se sa o le o para lang. O le matua I mala malama le me ka o porkiki mama. Ma le fa winga nga o me fa matalaina. Ka ko. Ia vai fela ai ka ko fai fisidi nga ko ngai fai fisidi. Le media. Sorry. Ta me mai lai I le media. Join my law fa mo le ale vena ale siakir ka ko wala nga le o tale ono. Sorry le lima. O la utala le tu fai atu. Officially nga le for media. E len si. Ale tati fatura te tala. You know, I have a lot of respect. I say, pinging if a city, fang if a city fang if a city, roa, vange mai ai lungar me mongi. Fang if a city, vange mai lungar me mongi. Levang fafsanga I mafia me. Lei am se si of city, o a fea e fai ai sau fai unga, e kakaunga fasili leo, po a felo ka mai ai mongi ma. Ile defamation, leu ki kana mo defamation. Lei ma se si of city ngaf city. Anyway, a fai e ke ku le rule of law. A fai e ke ku sa idingol me mongi. E se awa ele follow up inga ila mingi skao leo ma fasili kom singa. What happened le? Ai se awa ele kali e kusia le. Ma ko ele kali le kusi. Vinga nga luku fa koi. O le tele yo fasili e kau. Ai nga o le pisi soro fua mama I mau fua mar kaimia. Ma pe foringa foi lele power me la wa yai pisi scene foi lele I'm right there. O luku sa fa I the press conference. E te o wrong I kanga polo mga suere me ro o fi fa ro me. Ai uma enga.
pe si show fia me instead o ka ko fi fa rongo I me fo ngai sau pe o ka lo fia me ho pe se piango o ka lo fa pe fia me ava lo fa ka ko media le ngo e o fasili le si media ia fia me le minority ngale ko fa yelo se back up kush ya la o sa wa ya fa foi o kala ma ko play fia me skai le stui o le mari o me nga ngai pe si vo fa pe le sol kula fongo vo le minority le we ai sa o ka difeme o fa kula nga minority vo le o so fa ka si paki mali le fam kala nga fia me ele kulia le ngon me nga le no fesiti o le minority le refer le it se fulu lima le kula I mai le na o se mea kula nga esel mele ai sa o ka le fa makala fia me le fa ngol minority vo le o so fa ka si paki ala ngo fo ngo for fa fesiti ala ngo fo ngo for fesiti a o le van ka ko paka ku le si back up ko la ku le si counter question ko yo so ku le si me o tele officially tu lo fionga le a sa fa pi tele officially tu o wing o minority le o mai o le ska mai paki me le ska mai paki pe o so ngor fa se o le o te officially tu le si la vainga ino o mata mata fa officially ia le si sui fo ile o le fo ile news line le pe mai le mai dunga observer ma ngai le officially mo ai o le me buku se o kakali pe o ku e pe pa va ai le o ku fai mo fisi pe o ku emotional lumo pe o tu emotional fo ngale lumo o kanga kala fisi dia nga kau wo so iro ngi mai liu ma kau pe kau ma mai lumo le a o le fisi di fa le o le nano fo yatu na ma na ya le fisi o le aso o so fina ngalo ele fa pe ele o so ri kura fo ngore lo ta inga le minority mana tuala sa kari fia me e por kiki alfanga ora kadi ta tia ile afa parmengi ngo manga o ai ko follow up anga o aulea ora ko fisidi ta tia ia le parmeni a ola ofisidi ia o le senior as a senior politician okay lo esili aku fo ilo lo mana malama ke le kulo ke defa langa ke more experience aku ngai lo le fionga fo fikala o le ala o ofisidi aku o ke ofisidi don't worry parmengi alo ofisidi o kia oi o e lo o sa ola o menga fa va pe fa pe le on fa ma o kon fa ma ya ma ka li fo o fa mai la ka ke parmeng se parmeng ya fi mo foi puri kan fa pe la ka ke fo fikala la nga ko ngwa ale la au so ku sa o sina me fa mai ka ke parmeng o fisidi o agree uman parmeng ya ele manga nga o parmeng ele se fulu mo ki ngola vele awa le na tonu ale ale no fa yatu oka le manga o fa pongi sa inga fa fisidi ma fa fo ngana dei le anga o kele le para ai mai si e ora fa susu kulowa ya ni no wala kala le fa ku pe ko kele fia I already knew whatever ko le wa e mo sa lo problema mo fo tem solo fa ngai fisidi e na ole tamo solo nga mau api manga mau mea markele ai vo ngas a officially hangi o ko me hangi officially for ile la press conference o me ala vangi e kasi same old repeated over and over o le si fesiri nga fesiri for le il kulanga le wengi ma le fa vai fa mai le feme le fa vai le kanu mai le fa vai kele le ai o fa vai ki ka mo ka no fo ka fa ngal fa vai ki ka ngo mo ka fa vai o fa nga pa ro ka nga o me nga era ko ko ya o le fi me ka o mai fa vai ai ki e me sa ka un ka sa a vo ile le na ta fa ya tu le tal ole ke le i ole fa fi ka uli na o mai la ia officially lava nei na no fa tu no mata o ke maka ke le ile live le na ile fa ta no fi me fa to mata ina wo mai a ila le live le ana lela ko akoru le ka nga fesidi the same question o le ale fufu le ale solution ale ko or kulo lava or masu sui me ka au sko ingo ale venga ale mata umai o le kalisa o a mar solution best solution for fear me to resign o le fesidi o le solution langa ya ai vo se skaso songi mal fa la vai kaus fa sa la o samo ma ngai le mai ngai me foi le waranga fa fo le fie mamla ma ko e pe ke ro ke mi ko ke oi o ke ku par lunga ko fisi le na tonu la va se a mo lo le va noa
Ili fa pe ke alu e fa yailo emotional damage foi lele ma wanga pe ke kau ma liulu mo camera ma pe te fa toto mo lunga ma e to mo fu fever wa high blood pressure voi lele le ile ole anga ele se me wa e ke react lo fa penga mo lo inga le side ke ku ya o si jo le pe fa yo le vecini e fa ali ka we ka ka lo fo mo la kuskar ese ka lo fo ke do kuskar pa wa ngar me fo eyo ya ole la mutali mai nei le sunga le tai fono po le sunga le tai ole fast ya ma fa pe mai ole best solution la ya via me fa ma vai yo o ka sa wanga ya elisi tali fo le Italia ya le join mai le tofari ngom tu tu malolonga pupu le si kausia kia ya le sota inga malanga le wat tauna join mai ol tali ma le was furu tolu te lima sorry ya de lima ole la vai le join ma wase tatu sota inga yengi ke wa wa ku ya le ko fari ngom ku yo me nga le la ai la ku inguru fale ma wangu me ya le fata tria tu malolonga pupu foi mai ya sa ili tatu wa no po already mai tatu fata no ngam Samoa Talofa Lava. Tasi Market is here at the Margate Town Centre, the heart of Talofa Lava Samoa, o lau ainga musika le nei I Aukilani, New Zealand. E ere tau wanga pese whale nganga o matu fufui. Loa wano le lele nei, whaala tele, ma whaasosuro atu ai lau tali pese. Ia, pure oi pe kava, pe whaonga fose whati pese ese. Ia, pe original fo. Taito tasi na lau YouTube channel. Lima skuta la lista. Asa ilia tato whaini. Toi lua vai aso o le seka. ya ma fai ona release this e manu malo mo le seta me tau sa Ole a whanga taina le staraina o suita wa. Ele aso lua su walu fekua. Lua fe lua lima. You can do it. O le nei wha moe moe, o le a whasa rautu sa o lunga le Blue TV, mana tau te iae. Mo nisi whamatalanga, whawhesota I maile no mara le Olua Tasi, Olua Fitu Iwa, Fitu o Ovalu. Again, Olua Tasi, Olua Fitu, Iwa Fitu o Ovalu. Whawhitai. Tātou wheloa iai, whamanuia tele le tua, manuia tele lau whaasaunga Samoa. Jamiro wati le o luas fulmini to chene le tula lima mana ya fo ile fa por kalame ma fufuanga fo ia nei fo I uso musika po tabali fo ia musika o sia tato watunu inai au gilan le u fata pena ia e faia se tau vanga fo ile le mo pese fa lenganga na ngai ya le wa bueno fo ila sia uso it's all about spiritual stuff. Yeah, pe mai le nganga. Yeah, malanga me umaya. E mawai kanga kai le nganga. Me arka ka le kingo. E fengo fienga ma ke ia me. E fengo fie. E mawale le ia le nganga me ar kingo. Ol fa tai foi la. A fa pela ia o ile anga va amar to mai. O fo ine I fa pe mai ona o le tulanga. I ki wa ula ka kai lu leo matulanga fa pena. Alu loe te mire nei. E te matuale stala ia ma alo kauva eoi usu sau pese fatu sau pese mtura pena le stala I tatu numero na utu na tu I lunga wow finka mo ka mo le mo so ka inga male le ka ngoa le ka mfai mai o le tau mfai mai le ngoa matua ia e join mai le taimi le nei
ia i le tātou porkalame i lunga o le Zoom. Ia, ai o se vaenga lea. Langa o le te le na tui fisiri mai i tangata i tātou porkalame ia te au. Po le ale sa onga, a o hai fo i le toa se furu lima lea o le HRPP. Le ua nga i le fast. E ono fisiri lea, o fea e sa wai le tala lea, e fa mai. Se o se saunoanga, le na saunoa i le sunga i le taitai. O le fast, ia po o le sunga lau le mali e toa. Mai e ta uai. E toa se furu lima ia ni sui mai tu malo. E le leila, le tau whaafonga le lei mai. Walanga yeire kai bifo ile le a e vavela u whaasoa ino le tala le ma e vavela u whaaliwinga. E ongo se sero nga avenga. Ai toi whaafonga le lei mai la vale la toi play e tu le video lea. Pia o le video se uso ya fonti tu risi le ngongo mai whaonga. Malo fonti. Ano whamaoti, mau whalanu. E se folu ma le lima i tu malo. O loo i lalo. O le tuanga i le chapipi, o le ua iai sui wa o mai, e le stala, mo le whatutua i le tua sa mo tasi, i le paia inga o lumana. E fitu, i tumalo, wa ngari mai, mo sui lava o le sai tonu o le vaenga whai, o le whatutua i le tua sa mo tasi. Ma le tengo nei, o mato manatu, mato uma nei e nei, lua se forma leiva, o te tau roa o na whaile tau tinonga, po o whea tonua e te anga i ai. Wha au au, wha tuatuanga sa moa na mai, po o eto e fast. Ku malo le ingo for fast, le kai mini ngai. Mai le se furu valu le na, e se furu lima i tu malo, no, sui fai pule le kai mini ngai. E leo sui fai pule le kai mini ngai. Se furu lima i tu malo, o lai iai no fo o le HRPP o lea ua maia la ua maia ona fesootai atu i le taitaifono ma le taitai o le fast e fia le sitala e tauvai lalo o le faamalu a le faatuatua i le tua sa mautasi mo le palota o le tausaga fou ai la ma le fiku la sauai o le pas lava lakou ia faigofiaga makemake e iai ma le fitu o i tu malo mai lalo o le sifuru lima. Le vaenga le sifuru lima. Kusa le mea mangingo nga. E le o iai ia ni nisi fast. O toe le stala mai lalo o fast, the fast 20. The first inga ia mangingo. Wafa o tato, o leina mawai, leina ale le leilo fa uinga inga malau fa afonga. E ono AVCC. Wala ngo isi o meri me fo mai sa ka wai la su lima le wo ese mai chapipi e ai o tu malo lai fa te tau iai e tolu la ia fa ai lo ta wale na mau mai kiripi le mua es fru lima tu malo o lai iai le fai pule fa HRPP la lo te mile nei o le o man so te ia tu e ta mo o le tofitu e mai le vaenga to es fru lima lea e whailong fisiri. La whailawa umana. Pea wa whailong wako umanga ni skala. Pea wa umanga waku. Ia wa umanga waku. Ali ni skala nga. Ali ni skala. Ala wa umana watu. Uma whailo koe. Le na. O kae hao foila. E ila me ta wale tupta hao. E loa le au lo le afi. Pea waku vanga i pere. E loa kongo i mana tuala. Se whaiaku rara kara lea. O lea o whailoanga tunga, o tangata nei na whaila tau forfolanga, e tutu mo le pati, ni wawa, vaisi ngano mua. Na whaila na tau tinonga, ilo na i tu malo, i le whailo inga, le me muri ngai, e tu le paki. O kai aola, e ilo ai, e ilo a kongu ai, po o le paki lea, po le paki le paki mai ang po. Po le fast party. Po le drinking party. Ia wana ngo drinking party dang fai miang po. Wala ngai uyo le uto va vai tunga de video le na yai. Le yai lo na la nga paki mai yai. O le tangata mua le na. O le si tangata le na faila na fola ngai tu mo le party.
matulanga whapena o Minista o Aonga. Seula. Seula Ione. Tulanga whapena. O leala la ailo ilo, mai loa kongu kanga kai koa longa loko, maritangata, na sau sa o tutonu. Ono sa ilinga o le amio kongu, le ua kousi rafia, ua whailoa uma kua le tau te iae. Mea le wha maongi e mafuai, o nga wha maongia le wha kukua inga o ka inga fia me. O leisi tangata, o le mako kamai, vaisi ngangorua, valasi. Ngā fo whailolong koe ario. O valasi, o lana fo ile mau, ona o le tūlanga wha minista o lo iai nei, ma ona tōwhinga, ia ai maise, o lele o mwhaina wha malolo ina le tofi pāle mi o fia me. Lela e mafua ina avela na lango, ai a whai mea uma lava o lona loto ma me uma, o le i paki, e ilo kai au, kusi mara uka mo varasi. Ia. Ia, vai atu loa e ola mai lo marekema. Le ra fai atua ia i tātou tala le na ready mai lava o ka kolosi roa. Ia. Ai, o nai tangata ia. Ia. Oi mamau. Mau. Dr. Pizza. Ia. O mau foi lesi na fai loa ilo nei tū malo. O ia e tū mo le paenga wha upwhai. Iau sa roa kauri le pisa fua. O tai hao foi la, o le ailoa tonu ai, le aulo i le afi. Au ke le iloa la i isi ko kele. Ui o lea, o lea ua mawar mātou so teinga, ma le tō whai le ingoa matua. The man himself, whai pule o whale atawha. Sui matua fōi o le pāle mene, a ua i longa fōi i ana wha tō whala inga tu usa sa o i lunga o le social media, ma whaatari tala noanga, ea, fio mai a matara mai, au mali mai, lau tō whale ingoa matua, ale vena, ale lunga o le tauta iae, i le nei taimi o le afiafi. Ia, fio mai. Ia, se fo manuia, a seata ma, hoi le ataua, a me se le tato polokalame hoi o le tauta iae. Ia, talo pa hoi nei tae au liunga lua. Ia, a me se le paafonga ta poai mai le paia ma le mawalunga o tato watunu, o le ngata i samo nei. Ia, a whapena hoi atunu i mamau, ia ia ona tofi le tua so se pata alo fano no manu le tua mata po ia faivo le ngase malo o tu le mai tato atunu ia va pena foi le o ia mawonu o tato atunu i tu stonga ia mu ma pule tu au mala tu ai le tai ma le va fonti ia ko ia inga matama le polo to finga va pe foi tato uso ma le finga malo tu le manua to uso i Amerika Samoa. Ia, me se ia al tato ai ngā atoa umalava o le pato tua le tua Samoa o tasi, le lalolangi atoa, ia ma Samoa nei. Ia o te whatalofa atua ima le whalo tele nei tai au ringa rua. Ia se i alo ia po angi ma ka aupo e ke rua fia whaasoba i aiu. E vangi rua whesiri ko kua voi kauma whai kau kai. Ia kule mafa foi o rua nei a fiafi. Alo whaftai wa mawana nei a wanoa. O le teimire nei wan nga o kaka kokoa kaka e o watau le o maile to tele runga le tātou porkarami o le lo. Wa peima uangia i kuwa kurfa whonga le atunu. Wa talu ana saukaut whara i runga le porkarami. Wa tele a ina matua alo le to tele. Ia i ono le whewhewe le mae o le tamanoa. Ai ui o lea. O le atatou tara me whaasolo, ona manu fo i le taimi. O lau whaafisili ale. Sa e sau noa i le isi au whaatalitala noanga, ma whaalia lau tūlanga sai. Ina ua toe talo mai, ma mai se awea i alta maitai ia, por sunga fia me. E toe whaafo i atu ta vale a minister lango. Ma o le a kipi alaungi, ma tūlanga whapena. Ua kipi lau alongi. Ai, e fia se me ua kipi. E te tau na wha, na sila fia le tatu amata mai ai. Ia, ia wafoi, o ke le aloe wa inga o mele panke kua ia, voile le rola ia, ia doa la mai loa po wa. A le mea kakau lava ia. E le kakau ngalo kea mea ngā, wa umanga ia le pache. Ma kauria foi o ma ko ngei
e ngā lurue I ngā ruenga al palmeni ia le ua ke le ngil ke inga o le ua mai le finga lo kule pa ia le koe akula koe komiki pa palmeni ia o le kulanga ngā usa ia I fo ia think o le Mexico City ngā whakamala ka mai kai panemia wala sek fua ma koula koia me sa kaunga ia sa kaunga pa pele ma kou ma kau ia wa kukuri nei ia o koe mai anga miska koe kawanga waka kai aku ai ka e foi le e koe fia bolonga miskala koe foi miskala la gola koe foi baila la ka vale e mo fa vale nga e oi ka koe fia e pe al me foi le o la kapi o le kuri mo vole le uno le la kapi koe va kumun buri koe fakalango Ile ko ese te le do se furu le ko lue honestly o mo kwa firm lava ia mai le ko foi kwa me wa lo loko kele the moon has gone much deeper malo fakte le kala kuma ale wa mai ka wa ko wa langa wa makame ia kule epa ile Ile manga o avele le sorikula fongo le ngei por sol fa vai o le la fongi o le se fulu lima le fa kamo e fa nga maror ke mingei sa ye se finga ngalo o kongi ko lo se fulu e avem ka pure kula fongo le fa mai ke me ai kule ya le atawa e peia o le mele kam fai ai ma ko ngai le faua sa no me ele fianga ke ta ya la u le maliato e ko si pele ko file mo le tunu mai pe a forsa nganga la u le la ele o ia se ma fo fa ma ko fa accuse vote of no confidence e ko kele la woli la o la o mai la o over ko se fu ma la o me mai ki ia ko kula pa e o mai a fa kulo ma ko se la fo ia wa lango o mga ko fa finga palo e mamma o lava le ko fama le fa ko kanga le o tai mai ma ko we have all agreed upon a role pel malo e le ma finga ma ko fa ku se la fo e foi le fa ko o ngala ko mo fa ka ko ma ko fa le ngal ka ko finga malo o le mele be sengi it's a problem e mo ia la foi o le malo le wa fa foi ele fionga ya fieme i le ko kiki o le ku ka wanga le ma ke kilo ia ya Pero kulanga nga ele o yese mako fa penal lang sa ngo ka ingay mako press release le am salo ay wulo fa ponga mai and we have no intention if aku se la fo o se le fa ko koinga kongole o le mela ye le wa nga ingay mako se sila I ala o tu la fono ma ke nga le o yai ile kula fongo fa vai ma le ke unga le kula fongo fenga palo kalua fe sfuiba le o mako anga ia ngai o le mea kala fe ngai la wa te mini ia o le o ia mako le ngu mela the majority wa ka kaula ia fe me o fa ma vai ai au mai le ka inga maro o pan mia le wa kaunga ia te mini o la uli o pilanga ia ka penga ka roll malo ele se me la ko se venga palo kala kiki but o le fekenga inga kele la le yengi on le interpreting o kula fong le yengi le wa le ala wa la fo pe il speak langa makafa yo wa me sa anga ia tonga ia ile la lo kula fong le nga ma ke nge lua fe suiva kula fong e ba kula fong fa vai ai mole silpia lo pianga an fui ale atawa va pe foi to ko fa vai kimal vai malaya ma sil va ko ta po mai el tato to ele o ye se fa mo fa penga
Ale fionga kai mai mako e whaakus the vote of no confidence. Malo, Lela mako anga i ala o tula fono. Nele. Tula fono penga palota lea le foewa makakemi le foewa le mapu alfa kalkalanga kakoloia mise ia le sum pe ma KC mai fako. Inga ia o ala tula fono e kongfo ia mele. Ele o se sia me, ele se me la ko e fu ko e. Makaulia foi o ko lo ruafion. Ele kula fono le fenga palo. Ele ko e fai el pale bie ko como el palmengi. E uma le fanga fenga ke vinga fa fia nem fai ke mi le wo kula mele cha pipi a kulepa. E sa ulo majority level pa ki Saingi umalo avelo le almalo appoint lo le almalo ngakale u majority nga baya lau mai lo fon kalai o filfia ngile fianga ya kule apa vem palbia se va ngala le melen ku pungai kalwenyeia le nga kofi me famusnonga nga wa teke ngai kele ma kulanga me va penga ai leo ko e lo ko fe se vote con o ai palbia le ai lo fa el paki o maua mai luafi. Ale ese kulanga wala inga le fai e fonfkalai kulanga le kaimingi. E abese le besi le besengi. Wa nga ko fai mela ba mar fonfkalai kongol paki. Ya, o mako ia o mako kele o unga inga kele fo ile o le role ai al fonfkalai mo ilava. He's a member of the party. But foi le o langa ia pinga ngalo paalia e pui nga ia kulanga o mea o kula mai ile ave o maka o pol parlemene ile famsonong au mai e peila o le kunga o le sila ia ile but mind you o le ngai e roll al me le ai pe o ala kula fongo ma advice mai loia ma me fa penga le kam fai kau pakulanga koile ka opule kula mengi wa ole lava mangingo ke un fa va ole kula fon fa va de kasi man kasi pa lu a mise ole ai le wo ole ni ke sa como el mako lo pa ki va foi a mako ya or kula fon ia resign lo ia mako ia resign we have to resign or vai ngale o kukuli ya kasi ngai ko le e finga mai foi la ko ia la ho la e finga mai unlawful le meu fai mako ia la o mako fa ko well if it's unlawful the only solution fai el meu ko ave mako court fai was sack o ko le fast party without a valid reason or whatever e pe o menga mon fui ma va penga foi lo topa asiat ole kau ma fo fonga le fe ngi mal kau fa se nganga ngi kula fonga mente ele sunga ya tule pa male cha pipi e wa a ma kau foi kai mile wa ye me o kupu mai va pe e kai mi foi le ole sunga ile a malo ya maneto ke ele kau uanga me ngi fainga pa no pe o le discretion na wala al malo al mela ele le melen ke ngi ava pe faise vote of no confidence ai pasien mok ia onga fiole par mia e alu e fofonga le al malo ma ave elang fa kwang ia ele ia se fa kwang e fio kul par mia fa le al malo e kasien fa kwang nga al fa apel par mia ai fa paro. And I think la ya ke awaya malo manga. O le discretion la vale al malo e fai sanga ia fa ko fala inga il me kon fai ka pela le kulanga le wai ke mini michela e ke sa mo alo paki e alanga e palmia o filfilia o alo paki. So ava pengela il ke mini. Ya, ole o majority mako.
Level mela le como me ole senga la ole palemia mai afia me. It has to happen iko kongo ole mako. Malo. Alo fa tai lau fionga fai pule ia ole to fa fali ngo matua. Sa eta wana le to press conference ma felo inga matustala. Fa popo fo ile sunga lau le male to. The best solution po ole for fa fika uli le kupur kai mi ngai fa lo to fali. Mole a fionga sa fa pito o te mai tai palmia fa ma vai. Kaun fa ma vai. Le wo me ila aulia fe ngai maonga fa masingonga. Tau fo ila ia ona fai le me moni ma me ami tonu. E kau fa ma vai o fisili ali. E ai se vaenga o e kausi la fia mani o langona through your years of experience for politicians. E mafu ainga musu fia me fa ma vai. Le ase mafu anga ki kausi la fia musu. Nga ke ro si le fia le ya. Ia ro se male coffee palmi. Nga pisa ngai fo il fio kawabe se ku le pa ir kaiminga. Nga lunga la lo ia finga nga fo le paloko le lu o lu kasi. Ale o solo po ya yanga. Nga le ia. Wa mea mi konga faia. Wale o ko ya ia le fa wa pe ma lo ia democracia usila ma uskalia manga. Ale mea o ke faia ko ya u ia le o ke ka so o ke o fa lo ma ko le ma. Kongwa le ka o le ma e fa au langa fainga malo ala o i loa o makua fisili ngia lava ko e le fa ko inga ele ko kele o ma ko langa ka inga. Okay, I'm surprised. Okay, my lawyer, you know, only me nga ka nga fainga ka fa ma vai la famille fa malo ia ma ko ngile o ko kele le o ye. Ela wa ka ila o palmia le wa ka nga ye ke mingi a point la ka pene ka fa fin nga lo ya la uri e fa o e permi ska ko i vale o fa ver malo why not ka ilo ye so nga ye fin nga lo roll malo fa kungu mo la wa nga la ko ngo out te ko roll malo la ko ya o me nga ka nga ye ke mingi a pise o men pen le wa ma fai ile kula fongo fenga pa lo ka lua fe suru i ma le kula fongo fa vai ilo nga ia mga ko e kaunga ia alang alfabe sabe e la wo mama ko le pa e mga pa mies ka mo rau ya la palmenga e la wa o ke fe ko la ko ya lu ko ka ngo ya ko le pa o ke makwa ofu anga fa pe ko mai ko le pa la ele la fo le ko le pa mo le treason mo le fo malo fa ngo fa pe ko pui o mala ko fa al menga ke o foi ko ti alo ko fica ngo ya kulep just because she wants to survive o le tonu wa Italia i malesi vai ngana tu te to efisilia tu ai tu o pata tu alanga la le wa e mo mana tu natu wa la efisilia ka fo ya e pe o le wa personal ta alo le vai ngale ya la uti e pe e personal fo ile o kwa ateka ele o le pei o makwa personal two person o makwa liani maya sila mai la rua fionga male pa fonga ta po mai sam let's wait and see awa ole tau no unga lava nei me ole fina ngalo le atunu ole fina ngalo le atunu Okay, valo ia le paloka le luafe maleongo e dominate the new fast government le paloka. Awa ke loa le o le ama ke maka ikule le ia le ikula yo. Ia. Le awa mako wa ia ku la wa pe wa me ko fa kasi manga le lopo e la complain. Ia wai. Okay, o fo pe penga ko ia. Ia fie mema la wanga la e foilele e fai whakasiri koe fōi le chapipi. It will be the most nasty thing to do. Ia malesi mea.
E la ke leo holo foi ka alo ko inga le ka alo mai. Wa e fa longo aku ngi I sa wanga ku le pa le fai. Ola fo manga ku le pa e ko fia sau e ko fia kai le ku ma le mal pa ko e hita pipi. So there's no way ko manga o ku le pa ko pa mi se fia me. A fai fo fa mo fai se coalition po le ase me. E no ken. Langa lawa umanga mafaka oko mai le kula fongo lenga ma ko ke ngai lua fe suri e pe o longa ia kau ma fa ku ia lo fonga ma ka ko proclame lo fa jai to vai officially na me foi la ile nei fa officially le sungari atawa au jai ai la me ta upula ole a se ma fa po se fina ngalo ele ona wa fefeu le mata upu ona wa pipi la ia ifua ma se furfale fa maka wa fefeu I mar mata upu ona wa fai vaenga fua la tou ai ana o lava I le vaenga le na isa no nei nga lusi ar fa kuanga sui de kai me I le kai fou fa awau pe yo le pasi na lua wa le vale ave pasi sa mata ia me I se fai singa mo ingi I korkedi ai sui mai ave pasi fa awau lava ai ona pe wo fefeu ele onga o pipi ia yo sfur fale lea wa ki de fefeu mai maka upule la so firga ia acetta makaulia foi le ko me ka uli le ngwa e over male los fulu we start from 26 yeah nga ke si pian menen ko pungi ya o mai ka wanga wa kula uli le wo fa ye ko fimiska ya o se si la le fimiska e banga ma ko ni le o pe mai mi ya o ke fimiska se fiku po se iba masi ya pe kula mo lele sa una lo yo pe kula ma ko amaka mai sa telen ngumbela ye ai me se ma ko ni ngasengi ma pusi ai se wa ngasengi dawo o sengi le I le fa ko nga fie me ala ko nga kilo me ala fa ko fie me ala se mi ska ave se marka wale manga e ko sa pa ya pero lo nga ya so sangia ko malo fa tai palo ke le tato mtau malo ale e nga si pua o me mo o ke lenga nga ko ke mafuka pe nga mal ko lava fa perkui ia me se foi angisio o sui o le si foi ko o le ku lepa o la ko lava mele ke si la fia e ale fe kai ku le epa ma fia me ia la uli ale ko ke si la fia ese le o la uli ia sa le ya ngai okay Alex ngai okay ya ale ya o e foi ya man fui vai e pe ya o pe ya mele e pe kai ia el baengale onga o maka upua ngai le mga kula uli kaunga sa idela mi to a me ya le keisa le a kampiki le mai makwa masalomia la le kulanga foi le mafai inga e makale mo kwa feio la le official le e identify nga kalen ku pol far vela vela ole feio foi nga ka ko malo ya le wo ko le menga makai le maka upule ale wo chacha i malaudi chacha ko mai si va nga le ya ma me o kula mai o le mafu a o male occasion ni ia pe o kulanga nga ia malesi me e manga o ala wa e pale mia ia la ia ko ia wa le fai la o po ai pe ava pe le fie me po kula e pa nga fai le nga o le menga ia fai le ku a fai po le alfin nga lo le ku e kule mai ia le fionga ia la uli pel mali toa e kai ia le ku le coffee pan bi o le fina ngalo le ku mai okay loa o le menga e o kula mai
i le whenga paloka kele le ku. Ma o le fwe mo kwa ka penga mako. We don't need any help mai sisi aminga. We should dominate the majority of the members of the House and form up le malo without any help mai isi o vanga le. Mea peo le kulanga ai o le mea ia o kako malama mai ai i le vai o kule e pa ia ma la auri mai fo te mio ma kole cha pipi ia le fo o mai fo i awa i le pa ki le ia wa mo ia o le la kwa ngi ka sanga o kanunga o fia ko ko le pa ki ala o va ia ku le pa ki le makanga mai ia o fia mea ia nga o ia sa va mai she was an independent ai pe o kele nga ruenga la ko ia pe o skamale o la auri ia ma valasi ma la ko SNDP ko lima la ko mali o ia ale kele nga ruenga manga ale benga o fa ngongo ai onga ua solo mua mai ai ala ko lenga a makanga le fast ia le fiang foi ala auri fi me ma le ki ngo ma olo ia pe o la ko ko se ia la ko ia ele mai lo ai i mea folele pe nga le ma fu mai o lo ko fale ai o la ko ia manga ia wa so solo mai ia i o team up lo folele o ke va ko ia wa u ia au ma ka wa ku pe o team up ia el palmia ma le ki ngu ai alu ko kasi olo ia e mas ka ma la u ia wa alu fa pena let's wait and see wala fo e ka o langi mai le pa ki olo ia e o palaka solo nga kama yo makopalonga ko palaka solo ole ole mele ya ile akawa masiak ole makwa monitor uma camera uma mele o kupo markebi ya la voa makanga pa ki fa kasima wa le ka kilo kwa ke fa ku ya o lua you watch bakwa mai kemir paro ka kele you wait and see le makwa dominate the new fast party le paroka le pule la lumunga we are targeting more than 30 mali ale sa e ka wole le ko le eli eskofi nga lo le famsingonga ale ka ua kule pa le mga o famsingonga a fai ave kule pa mari cha pipi le kula fongo le fa vai ngole sulima le ko ke lango inga pe ko ke fa ka fa ku pe ku le pe mara ba nga fa well ale fa sa o yen ma ko fonkanga ngi o mele wai ku ya fongo ke mi uma ya ma wa ku foi e kalianga i sui foi le tunu le wa ma ka lo lofi ba o le lo ma ko po ila ave o ya lo o fe ko la ma ko ia o kalangoa e re nga re kasia sui e re fainga lua pe kor ai o ko kalangoa e o ko mai ia manga al ma ka upula le ia sei manga ia pe alu ko le pa avele le kor nga lola nga fasisida mai lole po le interpretation del kor wow ia o nga kula fong makauli o kula fong le fe kula pe pui nga ia mo se vote of no confidence le la wala ke via me awa makaulia e ngala nga fai kule par kula fongole inga nge I fai se me fa pe ia ya kasia me fai wa makaulia e makau kier kula fong e umanga pasi le vote of no confidence ile mauka o nga koe avele al fong kalai le maka upui o le pale via marka penika e fofonga ile unga le wale ko pa ko inga pale mia nga fio lolo palmia o ile al malo vai le al malo il me con e va pela la culpa mia fa ia o karia nga o step tam sa se sino nga le la kwa fa kloia fa ka pelor palme ya nga fa ko le pe project nga ya le la o mo kwa la ki ya lo mo ko le o fa o ya fa penga Wadu ya fa pesi ka ko pas la se vai mai ile vaenga le ai se mai na ile visa le wa faingir ka ko visa furi masainga ale o fe so mai ile le vaenga le wala ngai le ila vea ini for langa le fast
e te io ina lea tūlanga whapea, a o ni benefiti o Samoa, e maua mai ka ko visa fulile, por visa sa loto lea ua tatala nei e sa whapito. Ia, ole menga e ofo ele whamoemoe a siata manukui. E le ngei whai o ngei visa free. Ole mea la leo makua whesidi iange, e ka kaunga wha malama mai e fia me. I le kungo e kauwanga singi e kongo al parlemenge, o ala ko kunga, wa makaulela la visa free. Even la le au drug dealer, umale la usenga, umale I me ole I recommend. They're free just to hop on a plane and get in here. Wow. Ole tenchanga mele la ye. E makua le karia inga ua ia lo wa fai kule le mele o fai el parmia. Ele se me ole a fai kongi ngei mau visa free I ole ala ko konga alen mai ngei la le senga ole ale process ole be ave el immigration e ngofoi. Ole ale sa lo konga le la sa wengi. O menga konga mangingo ele ko ma o ke loa a ko pu mai ka ko fast government new fast government ko example e ko mai fa fonga ya pe ma ya e ko ke le ma ko le piti ya o ke longa fsi parmengi se wala ale pa ya ngi kuranga le ya le la os ka fui o ai vai o ya ngusila ma auskaria mangale le ka ko ka fiu e palai ya apply online mga o isya ka kayo la ko favelave o ar kay befel favelave el fayanga mo mo service o le menga ka nga prioritize mo way o kilo ang elvao o sila makako ya makukuila fo ya nga le fayo la ko ako sa mo le ay mang pa o fe era el menga ka nga free ka ko kuila free o ko sila fe ko nga ya la also fa free singa ya kairo ia siaka ma pang fuia ke le lang inga ya kulanga wa payenge visa free mo sang ia o ka ko hoia ia o sia o ka ko nga ka sang ia o e fia lu singa o le ma ngai ka ko ku ia pe o nga ia to sang ia ko ka kom kau o le ngo mo wa ku le press conference ale at Parmia fa pe up to 9 months en fainga o kusenga ngofo Samoa ia wa sirshita ye da kemi o la konga le kele yoi vai o the least level se tourist e sau inge Samoa e ka fao o le kolma sila 3 months la me la special red pinga nga singa ringa le ia o mea uma pala wo pai o le pala ai le mele o le fole le o conference nge ki o pa ulonga pa mia la o pipiki ya o le mea fa ko kule per minge ma yo ya yes she's a worst I mean she's a yes lady now yo ro ma ye ki ko ya o mea le o ku ma ko le o ya como foi le foi a culo e marcala le you enjoy your last time being a prime minister ole me mari ale sa ofisu enga le tata po ngepe maka fien sa mo o singa il kausanga ele finger record ngole la ikiki ngumela ele finger record ngumela ka ko sa ai wa ngai sa mo yo ya onga me training me penga ai e kol wa fer kausanga singa yo aku sa mo porque le yo le se senga le ma ka ku le tara le o lo manga ku ale la so finga lo ku vale o fenge wa vale ku li moinga ya ka ko ka ingol ka ko fenga malo e fiame vai o lua man fui ma siaka il ma ko ya me fenga le mai fai ke le foi o te talanga foi o le ka penga kwalo tu da fono ko kilo ye ele o kai ya ko popole fia me se me la vacas she knows really well o ngal pawa le no kai mire ko ngi whatever lava
se me whainga le power la wai ai. She would do it. E lo waka ia va ia kwa ia. E le mo le leila o le aku. Ia olai we don't know wow. Le lo fa vasenga ko nga mele wo ia le kulanga le wo ia le fionga ko kai. Ia ke o ke le nga wa ho para wa le fa no longo ma. Ia o ke le popole ia. O ia la voy a que longa o nga ka le fa ma ka mai langa ko. O ia ke kau kala sawa, no fai sawa ia en makofon. Ia wanga o wala au ia inga o kuku mai mele ia lau. E fa mai lang kala ia kia. Ale, oi pela au lia alu e fai lang fa masingonga e fa ma popo mai kako paki. O kako, it's a bad image for the party going towards the 2026 general election. And that's my concern. E kakau ia oinga fa mua lau paki. O oil kai el malo, but you got to think, you are the leader of the Fast Party. And you should protect your party. Foi le ko pela uli de ko la uli charge. And foi pela o kabinete. He is still innocent. Proven guilty lo pe o mang fa musingo mai nim ko. Ya pe mai ele ai o ia kula fo, ia nga kula fo, ia nga kula fo. O le rule of law ngale e fai mai ai. Ya. Anyway. Ya ngai ke wo foi le o ka wa foi o sa se le lo ka ku ka ia ka bang alo le o ke kong wa o le o ke ka kala lava o ia la wa mi kong foi te fasalanga te mea pa peolo. I'm speaking my own mind as a politician and a citizen of this country. Ile meo ke loa ka ile le ele ko ma le kimi foi wa vea vai o wa ko suma ko sanga o fia fai pulu ke le ma lo mai la o ka sa mai pongol palo ko le pa election o le lua fes fu ma o malala inga o fa pu ko ia ngo ko fa inga fo le ele palo ka ke le lua fe fukas e wo ma fa ka no so se ai o fa ka ya ko o mai ya o ko ke o lo me ma fa le o ai po me le ko ngai manga o ai fa ka ke ni se yo sa ko ngol pa ai pe ke le so wa nga po so sa o me se mal ya la o pisa ke le ngi me ngi manga ya pe wo ka ngi ai e ka nga kam me va tenga ya la ke lo ngai ke le ka lo pa ke lo ka ke ti ya ke yes ya kala ko ma ko e monima sa ma fa mauni lo so noanga e chilia tu le to tele o tangata e alo lo fa malango lango i la o fionga ole ola fa fisili le to fa ya tu ona ole e mauatala mai o afo I fa ala sala launga ole lava e sa unoa mai le to ono le o tutuli ola to lava la fast ola ko lava la fast le fa peo ona fa pe fa le tu la fonoina le vaenga o fa te ai la to ola fisili uma ngai la le paia inga ngai o le o fata ape ma toi o nei toi tape na mai palota e faka ngai ngala le kau va mai o le kingu uma le fatu o le fa ngole toi nga mela yai o le a fosi la toula na fast po le ala va tu la ngole to mai fa na mai so fina ngalo vang wala ngola toula va mau o la va fast ale la au nei la fata ape le ele so outinga me le o fela ko ia ile fule ko mai ko ngul pa lo ka le ko ngul pa ki la ka vai ia va ka ia sia ka ke ma ka ulia po ia sia ka ole nomination authority al pa ki e ma fai enga ka val ka ole kusia ko le ka il pa ki manga ma fai lo aku il commission of na pa lo ka ole tangata le ole candidate al ile ku malo male ele ma fai na ko se ko or candidate el pa no you have to go again ole and voi ole ai pe mena ko po ke or pe mira nga foi le ngo
ngo mga o e pull out au mga o HRPP le paloka lua o lua kasi ngo walu ya kulepa e mai o ke alu e fai makovia faiunga o saulo leo walu ya le msio o feku ya le msio paloka nga lua o mga e pull out se mai o le fialu le HRPP o la walu ya ulu o fia run independent a mai le msio o ele mfaila li alula o mai se kusia kulepe se no ngoi ya okay le ko foi ya ko le o waru ale le ta pipi ma le go malo mai mamma walo malo ya ko sta fo il palo ka la kika ya nga pisa me nga la wa nga sa ya mga fale nga mai ya nga lo ya la ko o lu fale nga ka o le fagia foi nga wa ba ke ka ko fale nga mai they're making me more popular for the coil of Fangia. Malo, Lofa, my Hakamala, my red request, my Alema, Malo, Pafikai, Kalo, Maisco, Inga, Malosio, Pafikai, ya. Ya perkulanga ya ke fia la falenga mai o ta mo falenga mai o ta mo I'm getting popular ko lo fangia o lo malo ke vai go el palo ka le lo mangi I'm gonna win no problem ola ofisiri muri le je lo foi manu fo ile Jamie ia ma tulanga fo le ne fi le uto ai tau no fo sunga lo ye lunga por kalame ai ola ofisiri la vatua lunga le ata le to ai vale e morfono ataiao le lo ma morfono ataiao e te tau ai ona atu pea walanga o lai le fa pea wa fia la to ola fa ofisiri tu sa wai e le ma se me ke valo ISC e sa uma me te valo ia la u to fali ngo matua ai ele to ai valea o le asina valo ia o le so taiao o ai ono au yatu a o ai nisi ua vavaiatu a fuli mai lava le tua e pe or pese Felice Mikai ele o fio te asiaka se ole o la reita la masauki la o ka o lo makua o ngai sau le sin fo le kaya ole la o mega ke fia o manga ka la ngo widia ku ala audi e ka o ku ala audi menga la ele mo se sa kaya e maleti mea pa lua fica vai se eu for de mamá pe ao mai eu foi ko mai ko fa sanga mai ala audi mama ko o mai mai sengi a mai ser min skagan mai la ma ko fa pa ku via me ma ran kai ka mga oi mal fa fefe ko via me la vez ka vale a vez le ale ko min ska ko sa vai lo la e nga wo ya na ya pior kala nga ya ole update ta kunga o mo ka ele o mai ka o microphone ya o the better Wala maka ole se ifonga mo ko luanga ka mai fisiria ngai ka mai fisiria ni fisikere o ko sa ngi mo le mo kala ku pe ki o pa u fenga malo ki o pa u kala vai o lua siaka mangufu o lua sfuru ka ko le wayengi mal ko kele le wa we are ready at any time from now on we are ready at any time but we are more and more ready for the general election 2026 amakovo ole ka penga so se me why you never know what's going to happen ai pe nga fa ya ko pe for sa nga la u nga la la ba e ka u ba ai kwa ia lo tu la fono de kulanga mele i ke unga ia kula fongo le o fainga ia e makke fa lo fo ile fongo kalai songa finga ngalo nga le ai mangingo ale na mangi le fongo kalai poringa mai le o fai wow o longa ia foi fina ngalo ia makaulia foi o kula fongo e se aka ko ngai lo Pasifika ma ko fa le nga ka ko o le a fi e ko ngor kula fongo ia le nga nu pa ka ko culture ia fa kasi e man fa madu mai o le ko lo fa vai samo I think le me kongwa le penkai nga fo ni kulanga ni a me anga fa pe ka ke o sa o nga amendment la ia kula fongo wa autu anga la
Onka feta ko paro ka roll paro le man ka un par mia ia foi ia la uli kofi mana ka penga ka roll le malo ile men la o manga ia ia wa o manga foka ka no nga o so ba foi na comer la o matia poko ale manga ule ke fai kwa o me kula fo o la menga le wa vai ku si kula fo ia I ku se fa vai me o mama ia o fio pa te lau ko fai ka wa ele pa te lau fai ka wa le men ma me wa si dai ele o se la me le ke ka kala langa me o le o mama ki roi fe ka ia e foi la wa ia pra lo ia ala fa o fa kule fe me se hom bo ka fa o sa le ia o ai manga ia nga mai mau panga pe o sa o lo ku ongo me va penga o le vanga ma kere se sunga ko ma ia me ole ia ko ka se ko mai fisili ale ia le mo foi o e masangi le ya ku le pam fie me ke lo kausanga oila o siling ko fa ia me siling ma ka nga sa mo pa ku fa ku se ka me ku le pam mar ka me fie me oila o sili le anga me o fa mo sa mo e kero e mo ia I se ko ingo ko le pa ale me le o fa ni fia me so le it's more work than ever eu ve ko ala kala wo ke ve ko ala kala ya o lua mang fui ma se ku lo la va se o mai mau le mangava ko malo fa ka fa nga o ni fi man me le ma fa manga kai inga langa ele anga au fa ko la ia langa anga au fa ko dai anga pe fa ko vai langa me mo ko fai o le ka fai e fa awanga ise me fa ve si ele lo ko fa le paki ale ko ka si ka usanga there's a lot of ways to kill the cat ke le wala langa apa pe wo ise me le fi fiera u mo ko kele awala finga but on mele nga kupungi wale nga ready la udi ngai lo wale nga kalongo mela udi ma kolme this is o ki akor kausang ngai lo la udi ba ngale kudi ngai nga fa akati ke mi se fo imane se mo mele over million ngale I kudi lo la udi release manga aseka ai o ifola ko ka aloi me I kick out mamako wow ami se o ka de fi it was well planned. You know what we are lo wanga ia ki ro ku ia. Ya mela le. Eu que fe ko le e fai va venga. O que silsila mai ai. Ka lo fa sinai ka mo ko ia o lo fa la ma le sime. O fia me ka ele manga fia me ke ro ku ko paki. O ma kala ma fa ku ia la uri mai oile le vai lo linga o se me o ia. O se me o e o mai ia pe os kamala o ni ve ko ia e le se maro kamai o le fo mai ngai kamo fie choi mai fas ia se wa si dai ia le uma ko ngi o mo lo va ko wa ke le ma kula fo ia pasinga ma ia mai se o ngi ngau se a ma ko le pa sa ma ko ia a finga ka fo le ma bo ui la ha fa long mai bo ai nga sa wa o le ma ko fa kasi fo inga ia mawa no mela le suyer ke do ko ngonga le lo fa malo ya pero la nga ku nga faftai ale momon of to officially muri officially le la watu officially mai tato fans ila to wotele tanga talo te fai tau atua le mai la officially le tasi ele tasi tanga tau na mai o le fafsiri mai pe ye se tua patatua wa ma waitala wa mana mia fia mena ave esele ta foile o Yesu le nga lo faitono le motafono o fsili la na le fsili mai ye se so fina nga lo vanga le se mafu anga wa ave ese sia kamanga ya okay lo ya uia ya wa la ngonga lo makuala ko ya wa se ia le va ma le akua ya la wa fa ke ia foi mako o ke o mako ke o fesi le ko ia me mai o mako nga fa ia ave la lo le o longa winga o longa fa ko e senga nga o le ave la lo
wa musu foi lele ko e va ia ku ia Yesu o la sila mai ia manga mea ia le ia e pai e foi lele i le kai ka ingol pa ki mar ko kuringa ma ko ma me fa pena e pa pena un foi ko kuri ai le ka un foi ma po ko pa ki me va ko the most stupid thing she's ever done mga kavale mai ngara ko mama kom kavale si fa fe mai ai mga olo kavale mo lo ko fi mis kana on nga la kule o damn shit e ne va pe como que vole pa fa nga ba nga fa se e me nga pe lo woni la vole ono woni mala la ko yo enjoy the last time ya mori fama ya kama ya ngako ve yang ia vango mori ko fa kai kere ka ko polo kalame kai foi do ko ko ka vela ta mo sa to no ya samo e malau fa fonga ka poi mai ya malu ave fale ko finga lo le afo je upor kamalo ale wa la vale po pa o papa so ko finga ya asua ko vai maru puenga o wa ya I'm very direct and honest ke kau kala lava ko lo loko ele fa pe e fala fa ia fonga o kar whether you people like it or you don't like it that's me ale yo ke kau kala lava o meo ke langonga o mga pa ele fia mai ko ya ya tamangu ya kele si ku malo pele fa la kango merfa pa fe kai wo umanga o savalia umaka ko malo ya ko fingalo lava ile ko mama wo ya sos ko inga le wo fikus fu ko lunge o kausan ya umal pa inga le mga ingei wo fiku wa se fu ya wo malo lo fo kaunga ya ko wa vinga ko mai au yo ke aloi wa mai mau ngar ka fo yo so mai mak paro ko wal ka ia ngul me mau ya kele no pata usama sama mete de paro ka la wa siaka ma fui ale alo pa kele ale ya I love you ya bagu ya kele no klabe o lo te tau fisiri fai wa tu ale tele ya lupe fa mata e mo il talale e loka ya le ya tau am sa uni pe o ti samo e loka sia kapelo le pakaria ma pe o riku ya alo fa tele tu alo fa manuere ne fiafi pa kele la pa sai foi pa kai mo na ba carta fa tai ai kama makukua aso mo ka sini la fa fonga mai ole mele la ingo ufia ila ukamarea na ko inga langa foi kama fusu leva lo mafka oi whatever pa foi le kanga ke kau make ya me fai esa ole le e pa wale kanga ke mau wane le ya foi ya yang ar ko fani ngoma ku yo ane la ko va ya ko makwa yo wa paulo fa tainga o le asiria u ile disia ka mo ale la fa mo lunga ya yo pa le ke ale ya eso o nga winga pa ya nga o na winga pa ala fo ya le na la ya na o ya le che ku ya nga atalo fa tu la sunga ile loya ile ngole sauni tato por kalame ya ma va ya tu para te me join ma ya bui por me o ko fa bui ai malore se fo manuia o le na mau mai tatu o lo ele analysis o tatu na mau mai nai vai ngor sau noanga ale fionga ling to fali ngom tu o le sau take inisi o tali ma vai nga tu sa o fina ngalo ya fatalo fatu asiata ma songalia tawa va fo le malu le tunu ya te I think o le approach kong wale ale manga omia direct ma follow le rule of law e tu sa leila uia vai le isu le sa mo ma le saunanga le alto faya ale o le solution a to le tono tu la fono a e paua le o no le anga nu ma le fakerisian pe wa vea ma wala tau mia tu la fono ai ate anna fa pe o tu la e pale tio ma fa fita uli le vana mo fo a pala sa or ku la fono
le se mea la ka mo fai fa alo i fua ma pa e mana ia le mana fo sila to fai ali ila na ia vai ai malana fo i tanga i le tulangalo i le malo e fa no ona wale o to yeze le tire mesi o le whainga malo sa mo. Pe ava ai ai e tu la fono. E le i kofia mai e ka le sieri, kofia mai i whainga culture ia le ia sui o le malo sa mo. Nga kofia mai e le kula fono. Vai hular ka li alen mena ngala ko i le fionga i le komsingo whainga paloka. Le fionga ia le misio. E mga o sui langa paki. Anang wha kongo le misio. Langa o le vaenga nga ia o vaenga nga wha paki. Ale mai se kusia lau kai ole ko paki e ke le o ko ye paki re HRPP simple ia e fai el kai mal paki le fai unga mea yo mea paki a ole fai le ma sisi o le fai unga fai pa mengi kuso la mislead la ku la wala ko kai senga le mafofo le ku wala fa nga fo i status ia le ngu e ma li fo la pe vai i le avesenga o le ka nga FCD ia te ole pale mene pule el fon fetalai le fa ko pale mia ole executive pule el pale mia ole judiciary ole chief justice ia le wa pe wa overrule sa oila ale wa over ku makanga le melo el kamingi nga longi mea nga fa pe ka nga makanga ile ku ngo ku le e ma dia e sa no le to le menga ke foi sa fo lo ma fo le o whaanga e whonga whakara i o whaukuanga al palmia. Ma langa lava ia mau ka whonga o kaur kapengeka. O langa ia ngā mau ka e pura kisis. So ke o plame wale inga whakanga e whonga. O lono winga, o le si lea tangata, e tulou, e nao na tai mai fua i le fast. A o lai operate. Wha HRPP. Mana tua o me fo ia le HRPP, le ngofisi le fo ia o lua le me fo ia o le kai on moka ma le pulu on moka langa o falanginga ia le na sauai ana ngo falanginga ia le na mai tono pa mene mai tau sanga o te atu e o le pule ai on moka o fon fika like ai atu la ia le pa mia saungo e kele ai nga acknowledge mai tu le mai lau fionga le taita o ile taita o mota le la o falanginga nga lua le wa clash i le melia ma o i foi la le pe o so tu i tonu male pule le a executive nga ko kongole mo ko fongo o wa fa langi sa o le kai malo ya kai malo ai kai mo ya tu le mai la ta yo malo ala ngol mele nga fa ya o ku le pa fonga fa swinga ia nga sao umma me nga fa ku le pa o le majority a ko le ma sia pa inga nga mon aku and I think ele ma fai se singa challenge nga ma kam fai fa sao le langa lu se ya o le langa foi la langa me ku pul kamingi langa la fa pe ya ku pulanga ya la so o le me nga fai va nga le me la ka ku suya pa ese e pa wal me refer ku la fongo ava pe ko ke mo musulo refer ku la fongo ole ko ya nga le constitution ole ala le nga ko ke pisa ku la fongo lo ngo le ka foi lang ko isi justice ave umama ka upo ka usol kula fongo e fai mai la parmengi la kole ole ramifications how nga mengi e ka ma fai lo e si kipit kula fongo a mai sia ka nga ke lunga e positions ya le fai kula fongo e ka ma fai lo e fa nga le kula fongo e alo mai ngi mea e le fe kawi ai or ka mi wa mawai ai ignore kula fongo o le sidi la le ala le nga pa mengi o le foi la le nga le judiciary no winga la moga ko inga ku sa o ia dictator sa o mai le head o le executive control a ko ale le ku a ko e ke su mo sa fa lo kala nga la ya asiata mai fa fo le ku o le mele o ba ku ye o mo kwale ke la ba nga ku la fo o pe foro pe se me o pe sa wari skringa o sa wari le workele o le fongo o le sa wari faile mbe o le affiliate o le pepelo o corruption mo kwale ke ara o la fo ngi ko nga be fa pengi ba wala nga ko le ku fuma
Ya, mangkuala kakukang filola e bisango nga ale. Mai ya ke au e kawanga nga ko va I separate ma kam faifanga le isolate va enga. Or kula fongo anga nguu ma fa ke siang. A isesi ku ole au fai kula fongo. Ola ko le lo ke serving le interest ale ai la ko ia e kalesia ma le religious freedom akanga ka Samoa. Fa penga fo ila nguu ma fio anga mala ko anga fangua. O le winga lau whamakalanga. O pila si e lua. Vaenga I e lua o le kako whaasamoa. O le anga nguu ma le whakirisiango. O la kou e mawhainga kukumai. O le a e meu whapea I Samoa. Because a mafo whawai 5 kausanga I kokongo o le legislator. O le 5 kausanga nganga endorse mai e le au whai loku malako e kale sia. O nguu mafioanga. Through the elections. A le wo mai wa makoi esian me loa la ko fai akunga. So are they expecting ia le akunga respect pe la ko even though magi lo fo mala mal ko ke le o le akunga e kula fongo e ka kalunga ko o le yo vai kai mingi technology allows us to access e kula fongo pe fo la sangwa nga ale la fai ka o inga ia la fo e sik nga ia views angilo ia la access ai fa mala mak. And I don't think any lawyers will ever advise against it. Mela female kula fongo. Ile fafika uli le yesa mol kemingi. Ongo leva ifo ile lawyer. O kula fongo e au mai ele file mu le kungu. E kau ke kau mawhai lo e twist le amol kula fongo. Ia. Nunga wingala e twist aku I twist mai o le mela kupong e o le e uanga kupo e vesi. Because ole asu e po ai sa olanga interpretation o kula fongo. Ai ku sa oa. Ko ule interpretation o kula fongo ilo ia ma famasingo pe ave ia isungi ko ole polenga la sunga le lilo ia sauni ole polenga pe na sauna le atawa wale fefe wa fa makira kila maya le pole ole affiliate now e ka ua upunga di su engola me ko ngu fa kula fongo e mfainga e ka kalanga a sa no atu ko bifo ka ilunga ngai ko makamaka mai ko kele to tele le we lungo prokalami o le mele le tu lo lava o ke fa ko ile akua a o anga ye fai mai tanga tai ta tote o le si la fia le le winga na le no te fai tu langa a ye se vai nga o ke kai kulo na ave se ru fango ngo wo wika leanga ore upui or ka ko wala ka male makako prokalami mesia o me tote ya ongolo o mai ai lungon mori mau ka mikiro skamo sam le ka o mai ai o limongi nga va ai ai anga ka vale le nga so ai tu but before ya sam wa leva nga surface le video ale ainga nga fa kala ngo mai ai se kinki ke fa nga ruenga i o le ainga o limongi ile va vea o la vale ku po le fa lave le ya ka o se fu wa fe manga me o mai so and so now on ma fanga wa ngo fisilia ku sa fa lo teleng a o nga pole fai mer pa kilia a o le nga sa ngoa le o lo ku mau perong kar ko hunga o ia la vol pan mia ma fai mai e ku la fo a o le mele lo vesi ngai o fa mai o fa o la audi ma fe pule ai ma fai se su enga e mo li ai le kakale le la ke pa ki mai ele pa ki fa kasi in terms of political parties ele afianga ole mea le upule le affiliations fa mo Kusa a fuangi o le ka oko le keisa la auli le whamasingonga. A o le vai e kui ko inga evidence ia. Kusa o I e yeile e mawhai o nga whaapea I se assumption. La auli's case is a political, it's a political motivations. Se vai ka ngaka lenga le break bread whakasima makakainga chachinga la auli. A fuala iai. Because e kau ke fiu e kau kamawhai ave e se le amakanga o le case le alauri. E ka kawanga amaka mai le hit and run. Oh yes. O le amakanga lenga e ke fiu e kamawhai isolate. O le amakanga o le hit and run. Le anga iai le kangaka lai ko kongo Samoa po fea fo se mea lawe. O nga ia konguanga lai felwai. A lai ki o tolonga conscious. Wa aila yaka ia.
e ka ke vai a kwai ka kale uncomfortable le sa fa io o lai ngofo ai lo fia ngofo io o nga lai lo ke lo me sela ku so it's like o lewa affiliate ka nga kai nga ka pulpulea le fai ngomo yanga ya lauli maka nga kai nga complaint maka ka fo ye associate maka ka ye complaint so ama fo ngila they are tempering evidence they are creating false witness o akala nga i fai especially ya la yer kanga ka library sum mo ya le holdinga le title o le palmia minska so le la wakala ngo I ai o le va ai ku le ku o nga winga la political o la le mafo fau avela auli charge not because of the rule of law but because of political influence o le fesiringa le la ku la mai ngai kanga mai esa o ila usongonga wo over malfango ngo ya o le akua pulpule ki kele ma ke faia me mo ila ko la ka kalo mai file muma mai le ma mai me sa en ol me voila e o ngokupu ai e o lo ke me o mai ko inga e o mai le a ma lo sioleri ya o la ko ngi la ama ka fo inga e ka ke va ai ko ya le awala I me o la kupu ya ila ko o lai aka mai kula epa ko inga me and o lai va pe kula epa o lai me la lo I oli mongi o lai ka mafaili mongi infiltrate le fast po lai ka mafaili mongi petroya o le fa alaka o li mongi ala la alu e o mai fainga pa lo ka le lua fe luongo nga alu la ia le join le paki fole o lai foi la o ma fo kula epa pe ava pe ele o alu li mongi ele I faise kala ku le epa ya li mongi ia alu yo alu me ka intel na ole to nga tu langa le na mo se fia mai le tu o vainga piku silingo o kai me nei sa ni male atu o la fa fitai fo le ma o ki ko fa malo si au tu lava au e fa fonga mai o e le ai te tu le ami o tonu ma sa ilinga po fia lava pe ke ka o loa bo ke vai ku ngar manga ia yo le mai ngole akale ya o la ia tu tonu o tangata ele o fia ila ko me la fa ne ako fa ko fosi o le tau ala to e o ya kulo e o le au serve au kuka au kaila pisi o e nga hae atu ia o tau ainga benga ka faku e kau ainga uma i tangata ai le corrupt uma tangata ala pu o master mai o lo le se ka wo la ia pe fo ya ia me la ka fa lo ka fa lo po ia me fa ia la ia le pi ka fa pe a foi le winga nga le tete va fela le sa fa ke lo mo fia sa fa ia ngi wa malanga ia va le sa fa ia langa ia e te vai ku ia ala o ka mari o ka vai ku ia langa ia li wa share o vai ku ia langa ia li aua miska po proke le ai ni o ia ki ngam ka ia o ia miska ko ai sila tatou fatu ai ile vainga e nofo e atu la atu ma vovola ia ke lo me lango fo ila fa pe pu e a uss pu e a uss pu e lo e mata utia orfisiri le ataua ma sauni e fa maka ile atu nu e tu fa wai pe fa pe nei tu inga tangata e fai pa ki ma fai ngunga le lopo fai mangi fuala au fa sainga a olea e mai mo aku ma fa karikali le aku hu po a fe mo wese ko fi mali ora fsiri so vira a fo le wi ngalo ka le fa ko ngi o ka ngi kwa le ke a se me wa an mai no ma ba ngal kula fongo o se fa kasinga o ngi milkingo ag me fai o mo kwa le ke a pe ki kilo masis a ba fo le me le fai pa ki ma ko me ai te fa te pa lai tua manela tera u va tu le o si sila la sa mor kai bile ngoi le ngo ai kupi te mira le ngo mai fa valera le ngo mai loa fa ya nga kupi o ko ilo sa mo fa ka un mero le vang fa uska mo vai si la fia la audio le ngo ofura fa si la fia la audio mama ngaia o le a pala si le tonto ili mo pa si sila ko de siva maya ala wodi yes siva maya ia cara fa valeu la ko ul vai ngai ngai lon me la kupu
ai o mai ya ka ka le fa ka le pule ro mai fa valera ku yeah le you know le si mai luma le si le au ka fa mai pela u ruli ya ma e usau no fo ia to vale ngo matua ya ale ya wa ta uma mai na ile to langa mamalu nei mea o upu fa fai pule ai I vai ngo la to fa ya now e se me ka ngo fa ye la ku la fsidi nga amo ya walanga mo le wa esa ngo ma ele ko fefe ka ka ye nga me but ole aka ku fa le ango ma fa maka ivi ai ai mai ser kongo so ka ko ku Samoa ai run ne ka pui e wa ranga le bo vai ku ole ata to alo to ele ai la ro por kalas ko ingo mori o su meo ai fa pasi what can people do wa va ai ku ko nga me wa le fa ko ko inga kai ka ang pongo fai ka wa ile case Kof Whitlam palmia Australia le nga sekele ko vanga Australia le ka siwa fikulima mai okay lo fo io le Pauleo sesi au wala e mafai ai onga resolve le fa afikau ya given olai fa fonga mai e o lo fia pokalame mai la ko fo io lo va i masei pokalame yeah I don't care but in the case of Kof Whitlam sa pa mi nga ia anga o male le avangi awa amakanga wa kaule ese wa kaule mawangu mela e lo majority o le mela Australia nga fai o le Governor General nga iai ngonga si kinga le advice ale CJ ale Chief Justice Australia po le ale me fai o le advice ale CJ nga fai le Governor General Australia nga kaminga fai lau kusi fa ke ale pandemia Kof Whitlam ai ko fai le elections ya ke au ma fau o ie ma fainga fa nga reserve powers leile ele head of state onga olanga executive ma olanga parliament fo a fuala ka vai ngila ele fa kulanga nga ka fkolu le kele nga pisa mai ia wa o kele lo poko ka fkolu ka mingi pe a fuwa o le ma malu le constitution o ka vakasi a ka ko fuala ele ka fkolu o kusa o le o ngongo ki al fon fekalai onga va pe o kumang u fa Samoa e ui o le kaukala mai fa vai yonga kufinga mal kula fongo fainga paloka ia ole head ole executive le palimia usala o I wa kaule mau kongu po ai kongu wa e ka kaunga fa longa ile kongu ole reserve ale CJ ya ke this is how I see it come fai resolve ile fa fika oli this is where the Chief Justice can advise the head of state or the melo from a legal point of view or ko yesa legitimacy or the fainga malo Samoa e ma fainga move my lo head of state e dissolve le parliament because o ke mafo fau I fandia yes o longo fa longo aku ele yen fa fika le o kupe ba o le faanga o fa ale kula funga onga le constitution ia Samoa o le executive o la ia la ko le power le pers e fa alu ai kupe ma fa nga kau kupe o kupe ka nga ka kongi la fonga e kau fo inga ka ko ma fai e sui le narrative e lo kupe malo because aka ka ngofingi e analyze le malo we're talking about the executive po o le pa ki la lo ke commandinga le majority o la ko le rule no o kupe ka nga ka kongi la fonga include ai ma ila ko o le contribute I aid e va ku Samoa e mali e ke o ile ngo fa longo ile sango nga ku le pa ele va ia ku or concern nga ia ku le pa which is very genuine le va ia ku ku u ye fafo can we trust le fainga malo Samoa le kaimingi e ko ave ingsi so angi po lo ke ki le ko ke ma fa ave Samoa given the constitution of Samoa lo violate ma wa unconstitutional le fainga malo Samoa kamingi o le fesidi kelenga so I hope you know especially the head of state male CJ kaimi e me e lola o e fai se fai unga ele advise le CJ o soli e fia me mal vaenga ia ko ongo le constitution onga a fa pe ko ke vai ai
e le mawhainga validate lau sui whaipule, se ilonga eke attach se pāki, le kaimilenga whakau ko ai oi. A whapea fo ke sau ko kongu as a independent, eke a maka independence umali li maka usanga like independence. And that is what the law says. So a whapea lai e kea le fionga le CJ i le kula fongo mal constitutions. I think o ile ka ngu o ile kala ngamo mo fa longo I ka Navy, all hands on deck. You know, we have to look at is it a wala resolve ile issue le samo. O le te sau no o le lo ma fau. Ele tūlanga fo ile le o ia te tau o tangata o ia uma ma ono tūlanga whapea. La ka ia ka kau ngai pārokai. Ma mo o ia kura i mai whainga mahalo le lei. Ia te au voila ia o tangata fo i. E mo o mia ngā kūra kai miningi. O ka mongianga. O ka ngakai mo mia. And if it means to be a soro ke e ai. Why not? O po monia. Whape e langa o kako. A ka upungi o soro ke e. Pe waru kako mawhauwhaunga fo ilele o se mea boleanga. O ngi kaua o ngi fo. E ai. E maasangi a kungu. Mai se ngi usiringi. A fi ngau ngai maoli. Ingi o lako ele mea singa. O a umavaenga wa o satia. Onga o a mionga au porkiki. Esel loko ngasi. E esel. E paule o le vaenga e mawhai ei foi. O na whaai lo atu. Le tūlanga. A o leo ke kau aka. Nga whaarua longa kūla i la uri o ngā whamasingonga. A makalonga saure karangoa ngarako ingo kuila e pa e unconstitutional ma sori ku whaavae le afu. I le minority e fia mei. Le wingora o kala. E sere maali. Wa o nei story uma ma nei me tupu mai. Kau ke kiro uma ma a whapea e whai ku, e kau whinka ko ke kiro mai ku e wha. E sa o e whare i kua piri, e le vai piko kasi, e vai piko wha merea. Alu wingo la te tala. O le timing wa wau ke kiro ke leo i ngā whuika ke o ke whaia usu e suenga. Le vai anga ngofo. Ai anga le umangei anga whai ko lau ngai rua o la auri ma ku la i ma mori anga i o whaasanga i ai. Ma le kala ua kapisa solo e maro losi morianga i ongo a mama. E le sau whai mailanga melea. O lea la a tau mawhai nei ia mawhai loa e sori whaavai ma sori kula fonga. Alala menga le whaiet kala ngā ele so mua mua ngkupu. Ai seanga le whaiet kala ngā mga mau meu. Tatoi fo. Pero kala fo ngā whai le kaimina whai le fonga mar fonga whekalai mwhia me. Wa whai sao ia lau whionga fonga whekalai o i e wha o ngā i o e vaenga o kula fonga le kong lea malea. O whionga whia me. Ia, ua unconstitutional lau, o leo a maile kusi ua leo koe sau paki. Like o le mea kongonga, sa konga whai kaiminga. E leo kaimingi, whai leo kaimingi, it's too political. Kosa o lenga wha moe se i ka fiofi le whamasingonga ma leo ia. Le nā le no whai atuai. Ua politicize sa moa le ofisa o whamasingonga, ma le ofisa o leo. Ka alofa ngai public service. Ia, se sila la me leo tūrai mai. Leo sa o arka kukala i le sururu. Ngā ora koro ai vai de koronga le boia nei. E uia o le fai le stola longa ya me tu fatas. A ora koro le kolo i moisi morianga. Au kuso ya. Ale ame o lenga spiriki. Ale fatu. Pai tu ai au kuso. Yungi ulai au kuso se te ma. Whaka ape. Umale lora paro ka ape ro mali. Vai la ka ko ye. Kusa ka ape. Ai kusa nga uma au kuso. Ko kolo fo. Kusa ko kolo mo sin kama ikaimi. Se close uma me uma ye o el paroka. Lau no inga, whakioti no inga lau. O leo tango wavala kuanga. O le mele la kupu, mantua mai. Langa o le whaila lo whamasingonga maulalo. Ele maa whai unga wai. Ele manga o whai runga. A le manga o whai whamasingonga maulalo matulanga whapena. O aka wavala yo mea le aku. Ia, o e mo whai whanga pipa whare kongu ia. Ia, ai mana tua la. La ua whai le me vuile le whai ukule a piri waka pungi ia. Ja. Wat ai tatou ye. O le ke vai aku le uspiriki e morianga. O me uma lava e whangange has to do with koa. Koa. Le ufai whakasi ka mi leo me. A mea lava e pakingo lava ia ngau laud. Le ukua kuia akuso. O spiriki ngā ke waku ye.
Ia lana ai kusa me o tu ia au kuso. Defamations. O defamations o mea whatever. Na o mai a mo li ala winga le look fa kwai. Nga fai ngai defamations si unga li le o va ma mailin. On kwa va via. Ale o pingi a kwa defamations a la audi. Tu ia au kuso. Kuso le mafau. They are trying every method. Alen ka umea ngai ele si perfecta va valo le lenga ke akwa ngai. O porkiki o mane aim uma e ngoa ki ai la audi. Aua nge ko yalu entitled paloka. Leanga o lai la te ilo e loa uma ko inga malom ko fa ngoia. E sira fia uma la ua. Se ivanga nga le play dirty. Fa ko aka mosinga me ka u. Ya o ke alo faila le ku wai o cases ngi mafainga pili later on. Mai a fua voila so fua o kulepa ma so fua fia me. Yeah, can they have another 20 years? You'll vavenga. You know, kalai. Was ya sa mo se laulo se fulka usanga la so fua ka mingi be se lau kurs fulka usanga. Ila uia la ma fau. O le case le ala audi, a pengi e maua ifo e kiuti se kaimi o le a umai le case. Serve langa ia salanga pe oangi a pili, e iei le kaimi o iluma. La yengi civil suit e koe ko kongi uma sa moa kupe ia la auli, po le eskeke ala auli, ma le lako ainga. Kusa la i se va aivo inga le fa economy. Kusa o loka ango fit va inga le create le issue kaimi ngai. And it's like ole aika ala fule la afafai dunga le I lumanga i samo. Wai kau ke kalangoa le fale anganga o kamari yanga o lea, ai le ingi whamangi yanga. Kau ke kalangoa I issues ia male tracking o le case. It's so injustice. Pe ama fau o le tracking o le case, given. Ese le avenga o le attention al kula fongo ia pai. Ese le avenga o le attention al kula fongo ia la auli kaimingi. Le kwa sa ngia maliko. Ele ngoi kongo ole pok famasingo anga ele silo ia nga ilanga client. O charges mai I whangarei o manukau ma aukilangi. Nga whaalongo I lor famasingo. Mer famasingo o keila ave umala ia ave faila lea ave kai aukilangi. Ia awangi I whape whai ese ia morianga. Like ole ale me walinga spiriki ia morianga. Ar kanga kai ko akasi le o ke kau ma fau this is politicization ole famasingonga. O ka ke ma fau ila it's so obvious and I hope e laukile o faia ngai ka ma fai ka ngon mele ke sa ngoia siaka. Ar ka ma fai ka fila auri ongi kol paloka. Na paua le ole ko sanga paua le ole me ko kia ma le aikia. Le la play tangata nei. Is to shut this poor guy. E tau ma fai fo le e awa ia wa mantua. E lau ke le ma fai nga piti la audi paroka. You know? Kusa wa kuna e paier kai mingei. Ua makua I nga convince nga ke le ma fai la audi. Wo ngai loa. He knows that for a fact. E ofo ia fia me la ua makua ngofo ai I le falawe. Kusa ua makua ngai loa. Ele for this guy wins hard ma solo kangaka. Langa ke loya lo fala ele kusa malaua. The only way im fa ile ngala faya. Ole fa onga ole enforcement. Le law enforcement. Fa onga leo e ka kili umai kangaka ngi. Ele cerca la ale lenga fikala imiangi. La fo e fa ka kala fo ngala ma ko ekipen ai fa pengi. They are trying to walanga e kilo foi. Who o ai lesi e mawhainga e maua ko ainga kangakari la auki. O ai le la but e mua so wa o le ngau e makua wha umakia le kamadi angor ngikanga. Pai whaila e ngau ngare mawhaia nga ka alo nungon malai peon me whireli. Ngau e wha le kongu man malai fusu. E saudo e di mai maa. Ora me ngā rau kopu. Ngā ele mawhaia o la auli le mari e koa I le malai fusu al prokiki. O e whetauwi koa I pāroka. Sauroa mau pe alari du mora lako whare. Me ngā rau kopu. Kari do. So pauala leo le lako o tactics.
whaonga ai ia komsinga. Sisira fo. O lea la ua ka wavala mai ia. E le whao mokanga le kongkaraki ar komsinga. A sira koso le ukoso ele whamsinga ngola au. He is now powerless to influence le kapingeka. E lau ki votinga walama. Sui. Yeah. E ka mumai. Leanga e lo le leia fia me. Po o lea lava longa wha mamaru mo longa fia mamaru la iai. E ko kongu roa la audi. The presence of God is different. Yeah. Yes. Al me mali la ka lo sa ngo siaka. Ako ko aya ka yanga ko ka ko la makang. Pawa leo le head of departments. Lenga kongo le pakile. Pe ko lua o fe o mo ye ya head of departments ale ya male ka lenga pe o mai le ka lenga ye le komsinga leo. Ko so le o le ya isi CEO le ya vai le inu fatasi a minister mala tua ya o lo biga ya lenga ko fa kula utala vanga le sauni ma se wo le vongo ka reading ngi me uma pe ya mele ka so ngo mai ai ale na nei ma so iso fa mai ya ali wo le vanga I lo la audi le mele le plan le la fa fi me ale ai kami fa fodinga ma pepelo ile ku ele se me okupu a ola already I lo la audi na was set up ngai o fa ko long sa ka ya e ka wo ke o lo ke fo ma fo ka wo ke umbelenga sa ngo isa awa a o ku pusa bla e ki lo po e fo ngal mele ya ele ven ka ko fa sa mo ko fa pe ai ka ki fa ya there must be somebody if bring forth for Africa ka wo ke umbelenga sa ngo ye ka ko lo le ka ko fam sing sil awole ma fai fia me fai se me le ma fai el fo kala fai se me kai mi le fo lo fam sing city inga lu pa kasi lola male mala malo inga ia fo le mele I se pule sidi aku lo le pule le el palmi ma fo kala awa asilinga manga ko fa kalila el paloka ia nga sui lola ia le finga galo ku but what too far wo ma kele o makele mo ka kawa nga yese se leo ma rosi ka pe ele a ka kuringa o se supervisor ka kuringa e aru ka kala baile le manager yo el manager ya aru baile le policy e ka kawa nga yese ka ilunga e foi se fai unga mas decision inga e fo fa fica o lo ka ko o fo ngele the constitutional crisis ole o ka upunge oi va constitution samo o Supreme Court o Supreme Court o Supreme Court la he le CJ o ke mila nge o ia a fo ye le case le ai Australia wa pe yang le paule o le o Commonwealth le ko pon me va pe a fo le case le Australia e pe pese ka Australia le sa o le move le CJ ma le move ko vanga Australia e levo fa kasi ka ko head of state ma ko vanga pe ko mai I representative ale queen o la ko sa ngia ku la fong o le mevela ya o le mengo ma fo fa wai ava pe e lofa le which I believe they do le head of state ma CJ le ko makula fongo ia ya kama fai ave per fa malu kula fong kam ko ngi move se fe constitution po ai fe kai you know they have the powers to make that decisions onga they are both lawyers o me fo ila ma fo fa wai e makula ko ai la amanga ku ai ngi fai unga piko silinga fa nga ka fa necessary ngala ko fa ka minga ku mai I hope ole menga lela ye but I also hope aba pe ole fa nong mal ka minga la pikir ke fongi awang e fa sa fa e tate talo ita wa pe ko fa ya kuwa e velo tato nunga ya tato ye Samoa e le kai mingoi le CJ se mea pe ale o se maka upur fam singonga fa toi fo isa o tato no ta inga uma ma sa pela mai an mele tu e le ma fai kusa matua la ngo fongo for CJ ba vai mai
Se lo ngā ko kau fukuri mai. Koe lo fu involved le mea. Tai pe vela fa tau tonga mana mea. Wa le te fai atu. Inga ua o aku le fast te whakau ko. Le whare ia le pisa ngel ko kele. Ele iango mai ele i whapeanga. Anga le alu le leo. Ka u makaro sanga I o ile CJ. Se fai aku sau fuanga le mera kupu mai. O mera kupu. O le leo singia. Ngā alu I o official le whamsinunga. Ma kua lai whaasanga mai o. Malongo I simativa. Le mele kura I mai I loka ele official fonfika lai mua. Ya po wa e nga ka ufua ia esko ingo kole fo fafis ai kusanga loka de dileng kuri de dileng fa ila kus le winga la fa metalang fa ko ami ngoi mai ro ingale le CJ le nga ko fo mai te fa makala wala nga peno fo yatu o le tangata le na halu ta o CJ o le tangata fo ile na fa metala ina yete le nga lai longa ko mo ron fa singo nga vai le por le ko ti la so le ai saulo mala ku solo so le winga la na le na fa tu la utala ke ro le ngofo o se longa e o se maka upu ya la ko fa ko react mai lo ke lo ali asiaka fai ai ku fu mer mo ka o ele o po akulepa le ai mo se so la ko nga ba il faut fa pikauli pa fa ikupu ma fa lo la vai ku da po mo CJ pa fa pe ele pe ngala ko forme o la CJ mal head of state le pau ma pau nga ele o kalango ele constitution pa we are in a constitutional crisis o le wa fa nga se o fa unga la fa ka mingi appointments la fa ka mingi ila lo le kai ka inga fia me it's all unlawful a ma fa waila a olol kai mi o resolve ile fa fi kauli ai e or kai mi fa ile sfinga paloka o ainga appoint le kai mi le o le a fesilingia fo el kula fongo le lawful la ko appointments include aila pe fa pe ko appoint ai le kom singo le so o le mako I and I don't think o ke blaming pe ave fo ise fa se ale lawyer city on lawyer city ni pokil pan mio the attorney general's hands are really tight because all kai mia ele lo ia sili failanga ia wa kuko kasi menga ia ele mfen kuko kasi e kuko kasi menga ia va pepal mia wa kurio o fainga kala nga but sometimes e ka ke mafo fau o le va kuka ko mafo fonga mal ko kilo ka kala mafo fau all lo ia sili lo ia picturing ma lunga yes but the constitution put the attorney general is eli poki pan mia Ele poki se CJ se para mia. Ele poki le head of state. Ele poki foi le head of state is. O le head of state akangaka. O le para mia CJ ma le fonga fe kalai. O la ko umani poki ile avangi. Ele head of state. O le famungianga le kala pe avangi constitutions. Ava be request e se sir ko kolu le o livi. E approve mai o. E ka o mai o le. Ia malanga lo. A oisi kanga ka umari la lo mai o vaenga le e approve me la ko livi include ile cheni chen ya mana yer fa so no botal fitu o delea me manongi na pausi vaenga o te fia touch base level te mili nei ai tatu ono se vaenga no mana o sa ave sa ili ngai le case foi le na ma waita la fo ie na ta fia fa malosia ye se ngalonga tolu mo fai pipo o malanga faila o for investigations ia ma o mawai ia fa maunga mausali e ala isitanga se sotanga va valalata e se ale me langa fa saudunga nguspe pa samo e se ale me mongi kupu o le mea mongi kupu. E ser kai minga whanga i se inga le leo. O konga highlight ako. Ai atonu o le atoanga o le avatu le vai so fou. E ser kai minga whanga i le se inga le leo. Nga whanga le se inga le leo lea. E le iai orfu finge lona to le kengi Samoa, steni Samoa. O le
o le to o lua fai por sainga au kekea kusa o le ngafanga le leo le kai au wala ki kulo wala ki le leo ki ai ngafanga i le kai au ia le leo mai i le ofisa i fermere la grasi usenga ko ngai maku o ai leo ka penga mai la ko was fai ai vili le sainga le long ko odua i kua e sau o lea fia manga o ile sort au le keiso la pepe a du sa wasilia ma le tau sanga tarun tete o le saunga la ke nge sau aru o lonko o du le sainga o si usenga na o mai se taxi ke ro foi le fa fonga me la taxi malona tuangane i tonu le tavali e nga mafua i lona lua tu o le fale o loa ai kakala kunga le fale o loa e latu tonu ai boke i lo le fasi i lima loia kusa o lewa fa o ngā e le sainga longa ko o lua Samoa e protecta inga ia i le whakaringa o leos fa inga leo la koe i le mele nka ngoi fanga i le sainga fanga leo kai au a le fatua o tu fine le audi fa o ngā lo e le sainga le siona le to lua mua as a shield e whakarikari mai o le fisili la leilo o loko ala se leva nga whakari ngau mai o le awadi i lako kamale nga whangar kai au ai anga le iloa o la ua held up e le sainga wha marosi e le waku loa le iei mar komisinga o leo o le story sa o la ngal mea ai saule atiko le mai e pei fōringa mai o le kaimia lea na tau fia ai le teine lea na whana mai ai ma leo le ise mea wa lewa nga whanga ele i lakur kei koe fo ia kule pulu kongot whanga nga musu a koe fo ia kule nga misi a koe fo ia kule pulu koe ngofo kongot o le whanga sang whamai toi titi savali le tu la ma le afa le lua i kula o whai kaua mo ngangei te mira watu e ma leo ale ko kongu sikei ngi kongu le a pe ama le lua i tu la o whai lava le tau a moa leo i le sainga e whamamuru mai ia o le mela le mali e i le tala le mori maulea o ma o saur kengi ai sa vari mai le sainga whamai o lea kala sia o mori mau whamai o lea lau titilo atu pe le makua kaimi hoi le Russia i roi ko kongu leo pa io e ako i lalo le sainga henka whako mea masania i tūranga whapena especially o le whangan mea whanga sa vari mea le sainga oso i lanta avali whai ai tato wheloa i lofisa whawheau e leo nero ka avali le sainga oh my god moa ti tei o so story le la songa fua o lava na o te ale kai sili ele le bere ngo fa ko o ko ko sengi sa o mea nei whatever no fai a fia me waka kaunga vese mea ngi misa moa o saina nei o saina komenisi ia o tangata e ngā lulu e malolosi ai sa waila mami o ngapa aia lea lau te leiloa pa o le mea o kopi are sainga lea o wai leo ia apa yo o mea nga lenga fai fia me sengi ngo me o free visa ia mana tualanga no fa tu sa nei la fia me o popole ele tulanga fo o tulia ia tamale o la auli saulo lea o fa be mai ia papa o mia oe ia la le no fa tu lo o e mana tu fo il tato tio fo lenta o ata o sei na o e mana tua ia approve lo a lea o lea o fai foi au kamaia io e o ngi fai se melea ko pulo ya oi fa mai ale e si di ma o lo fia me langa si le fia le ale e si la fia le ale e mo ia fo ile musua o taua na unga tairu ese ai o kele i fai a me makanga na pepe ngo musua fo ile le na fatua ya no o ese se ikau kiliki me o faila ma me o me fa pena la bisi me o me la o fai ngai fi me fai pola o amatua fai pola le mo tini tini le la te o runga por kala me ma te o fanga
O la so tai au e fale la wasi ai the legend e me tau fa fianga fale i Kia e mo wanga pe. O ka tribute for le i se ka. Ale ma io e. Ale ai. E leo Amelia le. Yeah, rest in peace. Ta va mali pe telo so mua o Peter was sila fia ele to tele. Mo le to ma to fa me senga la so e tai au le fa nga solo ai e pe fa ma vai ma to sa uninga. Ia o le itu o itu. O le to ina ele ise si lu maku makala mai ma au kafa. O le tamaloa. Aluia lau malanga ele ia se si e koe suia oe. Ai se to stui tūlanga. Ia, tafi mala le whainga malanga ta vau mali. Le la ua vevesi mai ngai la Samoa. Ai sa kaunga sa wha ieri pare mia i. Atu toi me mali oe. O pumoni mali upu tau tino. Tau na iese sir malo i mali lea. Ia, a whai o iai. Ia, o le me kaung whai. Wailonga le sao ta vau mali petelo. E Samoa. Ka kon pasa la New York. Ya, le na. Fa oi ke masangi na pasara New York. Okay, lo le ka kon pasa New York. Pa li se visa e ro fia. Le ai. Ora foi ka kon pasara o i California. O tu la e pa fa tai sua. Manuia la la tu le weekend. Ele alo tu foi e ina I fa fianga na e fai ungole o le vai so nei ia so ki ngango o le fia ka miki de e ko foka sen mai nge me e ke ia ana ule lo fa nei te oe o te le vatu le to fa fianga de nei e ia fa fianga ale la le ngol au kiriki de e de se au kiriki malo sikeli le ko kiriki ai mama o e fai inga ya manto malama mai saute o le whawhiwhianga malama mai saute e whai I le fia band. I le lea so le sau I aso o la stona. Aso wadu. Tai au. Ya, a le se vai ngai te whai ai o vai ma e olo e whai a pia tu ina naungo leo langa. I a whea ni I a e whawhiwhi o I le fia band. Sultan la lu whali. Ya. Na so te au a le se vai ngai te fe mo so tau maftanga e ka ko fa inga fo le wi o le rutas cafe and catering le mere sai tali mana o so ngal fa fe ngai nga ya Isara e te tala fo le sa o ngowinga ke su le lotu ai vili mo fa so ka I ko nga anga uma a tau le tala au tau sami o wala ia la tau lau ia ke la kwa piki a ver ko nga I fali ai o tatou wa ia ua sauno mai sunga fa fenga inga e sa o loto lava pa wan me wangi ka ngoile a tau po ka fara o le oka ina nei ia te lo le sisi vaenga oi Kiki ala ngor ka pokara me fai o neva yaso fa mana tua tusi lulu fa mole fa tau sau tusi lulu ile atunu mariskeke po o pitonu ulea e te la ia ile o tu na tu lunga tatu contact here mo America Alaska Utah Washington California bauna nisio ia fa so ta ila tu au ke ko meri mai ke au ke le fe alwa I mangumela ia fa mole lava sei longa ke ngofo ni usila au kilani na emeli mai lole ia te au ia mo so ni atu au I lava ia e fa tau il tatu official Blue TV ia so time fo ia ja ia fa ngofie ai au ke ngofo I Missouri a emeli mai ke au fa mole sila lunga de tatu live ia o lisi vaenga o feisia kunguri ia Ola update lea ia e mo Australia lava ia ma ia ona wa vatu ai lunga le sifo tatu wa por kalame fa mole o lo sao le leilea au wa le sa ilinga ona me ko fa tau lo tu si lulu pa wale na ia ona lo ngo tono draw I lau pepa ia mo te ono manu malo I ni fa ilonga a mata mai lava peki apu Hilux
o le sita vale SUV ia mafasa solo mai tolu fulu afe fasa solo mai pe ia se fulu lima ia failonga pe o mo ia vaenga lana ia vatulunga le tatou wa porokalame ia mo le sila fia se tatou tunu ia masia u faasi silanga fai u lavaia o le tele o kautau no watu ia upali au pale fuyono au e ta pena mo Samoa sia tifo le Facebook le na wa create atu fai e fo i fa lau lo le tauta ia style ia le la tu ko vai o fuking o kamano mai me oskadia au vai nga mai le ole am fai ona available o nua lai su i le nga o lai ia usu isu oi o su isu i foi la e mo mia la le lo su atu e te su tai au mafa usi ona fua le o lo tino ma se foi a sunga ka fada pale fuyono a faio e ka penga ke alu i sa fai e failo fa foto tupu fa foto le va ali fa foto le va ulu sau ya asia te va tu se pale te fa paleina o e mo fa manuia tu u ya yo lima ia fa ngana ina o le tu ftelai te alo lunga tato Facebook page le so sto inga pale fuyono lava e me fai inga faila ofa o ele la ku fai ma e veke va ku uma pale e wa ngofo le nei tanga te sa mo na tu te loe finga kanga mawangi me Billy Mayau e mawar fa pitoa mo oi. Ke lole me manga ia ko ngol pal. Ko oi tauta ya. Ma ko loa fa. O fa e o kale man ia. Io oi sa o ngol ka ya. Yes. Ka ko fula nga mar pale ku fare awa e ka maiti mo me fa pena. Le winga le na o lauanga nuu e te tauana atu atoa i tonu o lo mauta. O le pale voilea e mawhai e palu i nai le ava. Mana tua mai fo i leanga nuu mana wha mo sa o lava. E le palua se ava i se kuinga. Ona o nei o ngā po o tātou whaia lava le la ua lunga o mea e sili ai. Ai o le wha mo lava i ana mua e le ke le palu ava i se kuinga. Leanga e wha i tete umai ua ko ulu uma e a pengu o lau o purupopo ngai a to ulu i tutonu o le tano ava. A o pale la wha penei. Leanga e mau le le mawhai ona. E fai e tūlanga whapena. Panga ko e lunga tauta iai. O le brand leo le tauta iai. Ia o taufu e lango ma fia le nei porokalame. Ia e le ngata le tele mai o autala. Ia e sau ia e lango e tau sau pale, tau sau sei. Peke oka mai foi. Wai tatou oka e avi wharolo Amerika. Nice. Ia. Ki lo kongol pale. Ia. Tango e saingi. Whailau saingi. Oh, wa too expensive la. Ia ngana ngolo ole IP, intellectual property. Ma naia tele. E bene le ngo fia langa o le fata ma. O le fata ma. Ama sangi mo sa wa ki ko ka pa. E ke rua e ka kaunga ko ke rua sangi mana tuala. Tau te saini no ua fala ulole o le pale le sangi e Godfather. O le pale le sangi e su. Mana ka ko sangi. Ia. Man ia la na. Ko usa o e lunga le kauka ya. Tauta ia. Ai mai le. Awalanga fa. Io. Wa e u fai ba. Ro nga la du su kara pale ai sengi lo se lo kara. E kauka ko se. E kauka kara saingi. Lo no winga u saini lo. To u rola ia malau songi. Mo maka u kia ko. Wala vale por kana. Awa te sona vave le nei weekend. Fai malu o fai va lofa tele mo tau ia ave fo le nei lau fa malulu fa unono ala fo se tau fa fonga de tau tua se upua si tai ma tau lo ulu ma tua ia te oi sa mo e lau fa fonga mau o le nganga la vaia ia ina ia mori o ma fa manino ia vaenga o wale lau si la fia mai se ata mama tina ma tua ma ila tau e le o tele ia ile vave o fa teknolosi ma tulanga ai fa teritali mai ya matou e fa manino ina ia nisi foi ia vaenga matou fa manuia tu foi ia o tau o fai matou mo lantou fili anga de ia tu fa manuia io le tua tu pe o tau te fai o matou tala ai mau te to tuli ma fai atu le tua a fai te fina ngalo iai fai lo fina ngalo le o matou lutu tanto vero ai la so fo lo fa tele mo tau siata sauni ai mai se o Godfather sai fo mai manuia so for some more.
Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.